Helo, helo! Ni'n yma! Ni'n fyw! Ac ni'n chwarae A Way Out. So ni just ymuno i'r session ti. So, Yeah. bydd hyn yn hwyl. Heddiw, Heddiw roi yma. Ac Yeah. Morgan. Dwi yma hefyd. Ie. Sorry, rwy'n gwybod beth i dweud. Nawr, ni'n mynd i chwarae yn y chwarae. Na, ni'n mynd i chwarae A Way Out. Ni yn chwarae, ond ni'n mynd i chwarae A Way Out. Sorry. Ddim wedi cysgu digon fi ddim yn credu. So, ni wedi chwarae y gêm yma o'r blaen yn sesiwn blwyddyn yn ôl, rhywbeth fel yna. Ond ni ddim di... Achos o'n ni wedi chwarae fe fel yn lleol, ni byth di chwarae fe ar-lein, so ni'n mynd i treialu, ni'n gobeithio bydd yr NDI plugin yn gweithio'n dda i ni heno, a byddwch chi'n gweld, bydd e gyd yn llyfn, a bydd ddim problemau, a chi'n gallu gweld ni'n neud e. So, fi'n cofio tro diwethaf, cyrhaeddo ni, fi'n credu oedd yna lle fel golchi dillad neu rhywle. So, bydd hwnna'n targed dda i ni trio cyrraedd y pwynt yna nawr heno o leia. Gobeithio bydd ni'n mynd heibio'r pwynt yna, ond gawn ni weld. So, chi'n barod? Yep. Awesome. Gadw fi wybod yn y chat os ti eisiau fi troi lan y sooner game. What's your plan after this? I don't know. I haven't really thought about it. You haven't thought about it? That must be a first for you, Mr. Overthinker. There's a difference between overthinking things and being smart, Leo. Are you implying that I'm not smart? I might not be smart in your book, but I do get shit done. Can't argue with that. So, wyt ti y person sy'n meddwl llawer, neu wyt ti'r person sy'n mynd mewn fyna a just yn ymladd popeth a lladd popeth? Dibynnu ar y dydd, rwy'n meddwl. Okay. Sa'n cofio pwy oedd. Rwy'n mynd i So- mynd efo'r gwallt. So mae'n dweud, os ti'n mynd i'r dde, mae fe'n dweud, so ti'r person sy'n colli tymer yn hawdd, a na i bod y person sy'n gorfeddol, neu'n meddwl llawer amdano fe cyn wneud pethau. So fi di, cefndir fi di cael, fi di cyrraedd yn y carchar am, lladd, fi ddim yn credu fi di wneud hwnna ddo, fraud, a embezzlement. So, lle mae'n tŷ bach fwy amlwg, lle chi di mynd mewn, dwy'n brifo rhywun, a, bit armed robbery a grand theft, kind of yr un peth yn dyw e. It's just ar lefel i cael. Okay, bara, so... Rwy'n mynd i... Oh, sorry. Dyma ni. Rwy'n mynd i gwasgu X. Yeah. So mae'n dweud, ydych chi'n gallu troi eich mic lan tipyn? Un pwy nawr? Un pwy. Da ni. Wyt ti'n gallu gwneud un peth i fi o wain? Ie. Wyt ti'n gallu flip horizontal, achos mae'n edrych fel fi'n edrych i ffwrdd o'r gêm. Neu fi'n edrych syth ar dy ti fel ni'n cael fel dinner date neu rhywbeth. Fi just flip o ti nawr. Neu, os ti'n rhoi fi holl ochr arall, falle gallu ti symud fi i bod ar bwys y cymeriad. Sa'n gwybod, na, lan i ti. Ond os ni'n flipo ni, fi'n credu falle syniad gwell. Flip horizontal. O wain, oedd yn dweud. Mic ti. Nawr os fe gallu. Close the gates.
Fi'n trio roi'r sensitivity lan mewn Windows 9 munud. Oh. Cool prison. Yeah. Mae'r effaith split screen yma yn eitha cool, achos mae fe yn yr amser. Keep it up, boys. We don't have all day. Let me just mynd I sound settings fi. Troi lan Okay. yr microphone. Move your asses inside. Move it, maggots. Get inside. Hey, are you okay? What do you want? Stay strong. You think I'm weak? You think I'm a pussy, huh? Well, you're wrong if you do, because I fucked Okay. him up. I fucked him up real good. Got that? Yeah, I'm sure you do. Good Oh. luck. Mae'r microphone fi, mae'n dweud mae'n 100%. Fi fi'n just trio symud fe. Oh my God, man. Yeah, go This see place her. is bad. It's really, really bad. I don't know. I'm not. Right. You're up. Get in there. Okay. Come here now. Come here now. O, efo dyma'r bit lle mae fe'n gofyn I gael cawod cyn. Fi'n siŵr, fi'n siŵr bod Shit, mae'n... dude. That fight out there, it was brutal. Yeah, dyna I ni. could hear bones crack. Noise. Prison life. Dwi'n gwirio bod Right, but dim we byd fight in here every damn yn day. cael ei cario mewn i'r carchar. You're not on a vacation. This is a fucking prison. Look, dude, I don't want any trouble. Just leave me alone. Relax. I'm just trying to toughen you up. Oh man, I'm not the tough type. No shit. Yep. Dyna ni, waw. Gyda'r pressure washer fan'na. I'r hose fel mae nhw'n cael gyda'r brigad tân. Isn't this enough? Right, blade fi mynd nawr. Hello. Hey, what's up with you? Having the best day of my life, man. I'm telling you, best day ever. Why's that? Well, I got beat up, all my shit got stolen, and my parole got denied. Sucks to be you. Makes my day look great. Man, thanks for your support, asshole. Anytime. Be sy'n ddiddorol yw, ti'n gwybod achos mae cymeriad ti, mae gyda fe pethau mwy pwysig I ddweud. Yeah. Os dwi'n gwasgu triongl ar y pwynt yna a siarad, mae fe'n siarad, ond mae fe bron yn rhoi'r cryfder sain lawr, Yeah. so ni'n gallu dilyn y stori mwy pwysig ar y pwynt hynny o'r gêm. That's pretty Okay. Yeah. Hey, guard. Be ti'n meddwl am beth yw e? Take all the time you need. UKIE yn rhoi games for carers. Ond yn eitha cool. So os chi'n gweithio i'r NHS, chi'n cael game am ddim trwy fel y scheme yma sydd I cefnogi pobl sydd yn gweithio mewn ysbytai neu'r gweithio i'r NHS. So yeah. Huh. That's pretty cool.
Ie, fi'n credu dylen nhw ehangu fe i pobl sydd yn neud fel gofal yn gyffredinol, fel pobl mewn... Ti'n pobl sydd yn cynorthwyo, sport workers, a pobl sydd mewn... Achos y pwynt yw, maen nhw'n neud yr un peth, maen nhw'n rhoi bywydau nhw mewn risg hefyd, achos maen nhw'n edrych ar ôl falle pobl sydd â... sy'n hyn neu sydd yn bregus. So, ie, hoffwn ni gweld hynny, ond mae dal yn ffantastig bod nhw wedi dechrau neud e gyda'r NHS. Ie. Na, hwnna good. Ie. A hefyd, falle dyw'r doctors a nurses ddim o reidrwydd yn hoffi chwarae games, ond falle bod rhoi gêm i un o plant nhw neu rhywun yn teulu nhw, a mae fe'n cymryd tipyn bach o'r stress allan o'r diwrnod o ddydd i ddydd, achos mae y sefyllfa fel mae ar hyn o bryd, mae fe'n cael lot o effaith ar llawer o bobl mewn gwahanol ffyrdd, so fi'n cofio hwn nawr. Ie, o ble dwi'n mynd then? Lan grisiau. Oh yeah? You don't look like to me, man. Let's go. Get your shell. You don't get it until you try. Get dressed. You want me to show you how? Okay. Nah, not my thing. Good luck with you. Yeah, dear microphone and sunny well. Peace, Kieran. man. Wedi trio some of them mwy Close up agos. 49. Rwy'n methu troi e landed mwy. Took you long enough. Hey, Leo. So, Looks like you got yourself a new neighbor. New neighbor. Ooh. who is it? I don't know, man. Some white guy. Thanks for the update. Yeah, no problem. Thanks for the update. Inside. Hey, relax. I said do it. Dwi dde, ie, mae'n fine. Take it easy, man. What's Nice. wrong with you? Close up cell Good. 48. Oh, yeah. So, mae darn nesa, os dwi'n cofio'n gywir, mae un yn ni gorfod cadw golwg allan. Na, falle ddim. Na, mae hwnna'n Hey, Leo, mewn ychydig. someone wants to talk to you. Nice. Yeah? Who? I don't know, man. It's over there. That's all I know. Oops. Sorry, rwy'n just gwasgu previous alerts by mistake. Mae hwnna'n fine, ond i siarad Merryweather, mae Actually, mae cwbl o gen i- bobl wedi... Let's just click them through. Yeah. Mae cwbl o bobl wedi, so diolch Merryweather a Strongly Typed. Mae hwnna'n gwych. Gennym ni 98 followers. Ooh. Nice. A hefyd Zorro Run. Sa'n siŵr beth yn y byd hwnna'n dweud. RSL. Elna i 982. Ac Spiragisia 1972. Drags, yeah. Diolch yn fawr am dilyn. Ie. Ie, fi wedi trio bod yn rannu cwbl o fideos yn gyson ar Reddit Cymru, achos ni gyda eitha backlog o stuff achos ffordd ni'n neud e nawr gyda stream. Mae wedi bod yn handi achos ni gallu rhoi nhw allan yn eitha gyson fel bron bob diwrnod, so yeah. Yeah, bydd hwnna'n good. So, fi'n credu fi'n aros i ti dod draw i fi nawr. Yeah. Fi'n methu neud unrhyw beth. Wedi siarad i... Fi gallu siarad i na? Triongl. What are you guys looking at? See that guard over there? I hate him. He put me in the hole for 3 weeks. 3 weeks. Kill him. No, man. Wow. You can't do that. They'll just throw you back in and it'll be for good this time. I don't care. I'm still gonna kill him. Okay. Listen to your friend. Oh, what's stopping you? What's stopping Oh yeah? What's keeping you then? I just need to find the right moment. Bullshit. You ain't gonna do nothing. Oh, yeah? How do you know? How I know? What about this? Huh? That's how I know. Oh. And
Any more questions? Just leave me alone, man. Got him. Oh, Cymraeg i fi eistedd. Alla na I ddod I ti. Isn't he always winning? Na. Hey, you calling me a cheater? What if I did? He's right. You are always winning. Are you cheating? Of course not. It's skills. If I were you, I'd check the dice. I might just do this. We're just mid-round to the just cause of trouble. Yeah. Ah, good chip. Let's get that pump. Let's get that pump. How many has this guy done? 10, but his record's 19. That's it? It's way tougher than it looks, man. Why don't you give it a try, smartass? Sure, I can do that. Go on then. I'm waiting. Hey, you don't tell me when to do it. I'll do it when I want to. All right, sure. I don't care. Go whenever you like. God, that's Vindicator reps. Alright. Yeah. Oh my god, my own gallad. Blue tea then. Going along the top. Okay. Oh my god. What do you want, new fish? Nothing. Just Come on, we checking got the place out. blue diving. For your own sake, go and check someplace else. Nice to meet you too. Very push-ups. The teal on the top. Yeah. Are you sure? Rule aside, sure. Hey, fish. Mash or square. Anybody get you yet? Come on. What? Are you looking for friends? We'll take good care of you. Come on, rang blue diving. That we will. Yeah. Come on. No thanks. I prefer to be alone. Are you sure? A man needs protection in here. I'm willing to take that risk. Well, if you Come change your on. mind, you know where to find us. I'm not I can't changing do it. my mind. Indigo Nah. life. I'm a beast. Alright, we're bloody basketball court. Lan y top. Matter? You guys seem upset. Of course we are. Dewch lan y top. Whoa, what's going on here? So dwi'n gallu symud ymlaen gyda'r stori. Gyro, what? He fixes people up, snaps things back into place, you know? We got a new fish here. Does it work? Yeah, man. Are you sure it isn't just a way for him to get some close physical contact? What? Well, you know, from where I'm standing, it doesn't look too good. Looks to me like he's trying to snap some other things in place. Wait. What do you mean, huh? What do you mean? Well, never mind, I'll leave you to it. All right, thanks. Oh, we got the quality, remember? Yeah? Yeah. Oh, ti ochr arall. Hey! Let me go! There you are. It's Mae'n rhaid I fi helpu nawr. Neu ti'n mynd I marw. What the fuck do you want? It's not about what I want. It's about what Harvey wants. That piece of shit better be happy he's on the outside. He might be on the outside, but he still pays me good, huh? Fact is, he pays me really good to kill you. And I don't really like you. So it's a win-win situation for me. Yeah. Oh dear. Uh-oh. Zangi, farol ti. Get in there, new fish. Zangi. Hey, what the hell? What are you doing? Na, I don't know. mae'n edrych fel ddo, yn dyw e. Yeah. Take him down! You idiot. Come on, motherfucker. Okay. Nice. Tro ti. Tag team, come on. Fifty Gwaski. Square. Team. Square. Square.
Just triangle. Woo! Square! Ah! Ti'n lwcus fan'na. Yeah. Nice. Ooh. Smack. You're really cool. Smack. Drosodd I ti. Come on! Oh. Oh. Beating a line. Easy. Yeah. Order! Break it up before I put you all in Ti solitary. di gweld beth yw'r PS Plus games mis nesa nawr? Nah, beth ydyn nhw? City Skylines a Oh, nice. Farming Simulator 19. Nice. Yeah. Oh, rhaid caru City Skylines. Gen i Wyt ti? cyfriadur. Okay. O, falle bydd hwnna'n fideo posib then. Rhywbryd. Mae'n quite hoel. Mae'n wel, ar cyfrifiadur, mae'n great. Oherwydd mae'n cael yr Steam Workshop. Oh, right, okay. Loads of mods am fe am fanna. Okay. Really good city builder. Gwell na'r Sims newydd. Ydy Sim e? City. Yeah. Here you go. Hmm. Come on, I don't got all day. All right, thanks. Yeah. Bad Next. meal. Yeah. Mae'n goffio fi o'r fel yr cinio mewn... Ysgol. Yeah. Yeah, mae yn. Wel, y ffaith bod fel canteen a bethau. Yeah. Yeah, a hefyd y trays yna. Ti'n gyda fel gwaglau gwahanol ar gyfer pob bit gwahanol. I don't hear anyone. Rwy'n fi cael hwnna mewn yr Me neither. 50 gair primary school. Yeah. Help them here, show force. Oh, help them here, show force. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Help them here. You hearing me now? Hey, what the hell are you doing? Don't fuck with me when I'm hungry. Sure. Damn, man, go ahead. Shit. Smack them. Hwna mor weird pan ti'n gofyn ei bwyta, mae o'n cael un llwy, a dyna ni. Achos mae'n aros I ti wneud y bit y stori. O, edrych, mae fe'n dod, gwylio mas, gwylio. Come on, te. Siw fi'n gallu helpu ti fan hyn. Oh, Beth yw e? Dion, get the table. Again. Uh-oh. Here, take this. Cyllell. Oh dear. run! Everyone just bounce the man before. Where you going? Now I got you cornered. Fuck you, man. I'm gonna cut you. Come on. Literally nothing, right? Totally pan out there like Jimmy Knight Summit. Let me carve you up. You know what? She never been born. Come on. Oh my god, what? Fuck you, man. I'm gonna cut you. Now I got you cornered. Did you got rid of it? Just like Uh-oh. bees are trying to... Oh. Oh. Hey, grab him. Come here, asshole. Yeah, come on. Come on, what do you want? Who wants to die first? You? Yeah, come on. Oh Die. gosh. Huh? Come on, first. Oh nah. Oh dear. Like this. Oh god. Yeah. Wel, Well... ti'n teimlo fel ti'n mynd bach o dding Oh...
dyle fe... Na, beth yw'r gair? Oedd e'n... Shit. Oedd e'n... I hate those things. Sad. Don't you have Nah. worse things to worry about in here? Oedd e'n... Stay careful. Dyle fe wedi cael ei brifo achos oedd e wedi lladd y... Beat You him all up, right? throw him in Yeah. Just solitary. lay down and rest for a while. Yeah, siwr. A mis. Yeah. Yeah. Hey, boy. Ooh, screwdriver. Hey. I'm Leo. Vincent. Listen, thanks. Don't mention it. I mean it, man. What's your beef with that guy anyway? Let's just say it's a long story. But don't worry about him. He's out of the picture now. Could you do me a favor? Like what? There's something I need. What's that exactly? Nothing, man. It's simple. I just need you to watch my back while I get it, that's all. Sorry, not interested. You know what? Fuck it. I'll do it myself. Wait. What? You can't just walk out of here. Of course I can. We're gonna both end up in the hole. Well, I don't have a choice. All right. I'll help you. Just don't get caught. Okay. Keep your eyes sharp. Yeah. So... Okay, I'll distract the nurse. Just watch out for her. Hello, nurse. So... Yeah. Credu ti'n gallu mynd nawr. Yeah. Yeah. What can I do for you? It's me... I got a sore throat. Can I have some water, please? Sure. Thanks. Oh. Oh, wow. I'm not gonna need coffee there. Yeah. Yeah, dyna'r Come thing. on. Ydy. Here you Need go. eich coffee. I hope I'm not bothering you. Of course not. It's my job. So... Oh. Oh, God. Shit, Vincent needs to do something about that guard. Ti angen neud rhywbeth am y guard. Oh. Oh, for the love of... Yeah, fi'n gwybod. Just gollwng gwydred. So, how did you end up working in a prison? If you You look got a bit neud. pale. Is something wrong? No, nothing's wrong. Na. Mae ddim yn rhoi'r opsiwn. Oh, knock. Oh, okay, yeah. So nawr mae fe di troi Kevin. Oedd hwnna'n digon, oedd hwnna'n great. Stain is never gonna come out. Yeah. Hwnna'n lygus. Yeah. Captain is gonna kill me. Captain is gonna kill me. Uh-oh. I need soap. Better head to the bathroom. Nawr yw'r amser. Anything else? Ie, rhywbeth arall. Ti angen mynd nôl i'r gwely. Mynd pain. Yeah, I've got this terrible pain. I need something for it. What type of pain? I can't really place it. I mean, it feels like it's all over, you know? It's really bad. Yoi! Hey! Oh! Hey! Done. Nice. Vincent! Sneaky Vincent. Oedd hwnna'n llyfn heb unrhyw fel retries. Yeah.
Hyd yma. Hey, what are you up to? Nothing. Let's move. Yeah, sure. Sure. Hey! Ooh, we'll need to roi y tool beth bynnag oedd e. Yeah, ar y to. Yeah, ar y ledge, yma. Yeah, ar y ledge. Nice. Sneaky. Hey. Hmm. So, what's your plan? Excuse me? I know what you're up to. I don't know what you're talking about. Come on now. Hmm. Look, I appreciate what you did back there, but you need to back off. Hey, What? I'm sure you have good reasons to bust out of here, but I need to get out of here too. Yeah? Not my problem. Just offering my help here. Hey, you know what? I don't need your help. I can handle myself. Yeah? Like you did in the infirmary back there? You trying to be funny? No, I'm not. Listen, I'm pretty much in on this. Just trying to make you understand that you could really use my help. Like I said, I can handle myself. What about Harvey then? Dum dum dum. Hey! The fuck do you know about Harvey? Who you been talking to? The walls are thin in here. Am I supposed to believe that? Oh. Let's just say that you and me have something in common. We both want him dead. Ooh. You don't know shit about me, man. Come on, man. Maybe not. But Harvey killed someone very close to me. With or without you. With or without you. But I'm pretty damn sure our chances would be a lot better if we worked together. And you know that. Yeah. God. Kill that Harvey. Harvey dead. Harvey Weinstein yw e. Oh no. Mae pawb eisiau lladd fe, in fairness. Yeah. Tiod. So galle. Galle wedi... Na. Galle wedi cael ei selio arno fe, i ddweud y gwir, achos lot o bobl ddim wedi dweud tan bod un person wedi dweud, a wedyn wnaeth pawb ymuno mewn, felly. Harvey Yeah. killed someone that I know. O, dyma'r bit lle ni angen trio cymryd y toiled off Oh. a dianc yn twll heibio'r toiled. Nice. Yeah. Yn credu. It's my plan, and I decide what goes down. You got that? A mae un yn un Whatever you look say. out am y llall yn You fuck this up, I'll kill you troi'r myself. Yeah. Yeah, I get it. screws a So what's your wneud, plan? Nice. wneud y twll. You'll know soon enough. Hey! Okay. Just rhag ofyn, o'n i ddim yn siŵr beth o'n i'n chwarae. A way out. Oh. So yeah. Hey, Leo. You didn't really... Yeah, mae'n newid mewn amser. Right. are you talking Cinema in the about? future, do you? Of course I did. Yeah. You had an idea. I'll give you that. Yeah. I got you out, didn't I? So. What do you mean you got me out? Dyna'r ateb. We got out together. Yeah, sure. But if it wasn't for me, you'd still be in there. Don't forget I saved your ass. Twice. I don't know about that saving my ass part, but I'll give you this. It did help out. Yeah. A little bit. Little bit. Vincent, a little bit. Right. Right. Right.
Alright, alright, alright. So... Roedd y cwrw wedi cyrraedd. Oh, nice. Oedd crate mawr gyda ti o... Beth oedd e eto? Beavertown Beavertown. Brewery, yeah. Fred. Roedd Got a minute? fi'n case of 25 roedd Be right 6 back, cans o'r o fel beers gwahanol. What's up, Leo? Oh, nice. How about Lard ma Beavertown? It's gonna cost you. Lloegr. I'm good for it. Really? Yeah. Mewn efo Beavertown, o'n i'n meddwl definitely tiwr o America. Chos byddwn ni... Chos so'n ni'n cael beavers yma. No, well, mine are rolled Hey, Fred. Going down to Beavertown. Oh, good. Ah, right, okay. A couple of workers here. Okay. Need to change the scenery. Sorry. We're full. Sure, we can figure something out, right? Well, you know, APAs, Yes, we could American use a few Pale extra Ale. hands around here. Yeah. Gamma Ray, really nice. Yeah. Good. Yeah. Leo, hurry up. We don't have all day. Really And cool we're eating designs right here. our cans. Hey, What's that? see up there? Yeah. It's got a team, fanna. Somehow. Alright. Oes gyda ti Chris Team Minecraft, though? Yeah, mine are Minecraft Xbox 360 edition on our Kevin. Mae'n dweud, it's gallu gweld e? Minecon. Minecon 2012. Cool. Roedd fi'n ar nhw fel y free Chris teaser nhw'n rhoi allan. Yeah. Yeah. So ti di wneud lot, ti di bod I lot o fel things fel na, achos pryd est ti hwnna? 2012. Oh, so, 8 mlynedd yn ôl, wow. Yeah. Oh, cool. Yeah, mae gen I llun o'r cans fan hyn os ti eisiau gweld nhw. They're like, isn't that... Oh, wow. Mae nhw yn lliwgar. Yeah, ac mae'r designs arno nhw yn really cool. Like, Oh, yeah. Skype is blurring it. Ydy, achos ti di roi'r effaith yna I ti? Yeah, that's it. Blur background. So I'm yn siŵr pa point. Yeah, it's like, where's the face? Okay, so fi'n credu ti angen trio ffeindio'r chisel, a dwi angen torri'r ffôn yma, How the hell are you gonna get up there? mwyn dweud, fi methu wneud gwaith fi bellach, fi angen rhywbeth Hey, guard. dyna ni. My broom just broke. Well, don't just stand there. Get a new one. Guard. Then we'll be up there in no time. Yeah. Okay, so... I ain't doing it. That's for sure. Don't worry about it. I'll take care of it. Wyt ti'n mynd I distractor guard hynna? Fi angen cael broom Hey, my broom is broken. arall. Just stay here. So nawr ni gallu mynd lan nawr. So ewch i'r dde, ie, fanna. A fe'n, ie, ni angen neud fel leg up fanna. Let's go. Grab my hand. Swapio lle dy beth. Hwna mor funny. O ti yn y safle I neud e? O ie, bydd e ddim wedi neud synwyr os bydden ni wedi gofyn am broom newydd. Fi'n dyflannu. A ti'n dweud, na I cymryd broom fe. Alright, just need to get Siarad gyda'r dyn yma. So, I hear you're the guy who knows how to get things around here. Well, it depends on what you want. A way out of this shithole? Taking distractor guard. You're a funny guy. Where's he going? What's your name? I'm Vincent. Well, Vincent, let me put it to you like this. You better get used to this shithole, because there's no way out. No way out, mae'n dweud, Yn I dangos fe. Right, ti angen distractor guard hwnna'n rhywsut. Pa un no? Yr un sy'n sefyll yn y canol. Okay, fine. I Smack just him over back the head. pwnio fe? Yeah, syniad da.
Hey, can I ask you something? What's up? Look, isn't being a prison guard almost like being in prison? I mean, you're in here all the time with us. Are you being a smartass? I'm stuck. What do you need? So sure. Oh, okay, we're good. Come on, man. I'm just trying to strike up a conversation here. And who said I wanted one? All right, all right. Ooh. You better. Well. Rude, isn't he? Yeah, gosh. Dim angen yr agwedd. Okay, need to find a way back out again. Right, na i agor y drws yma fi'n credu. Yeah. Yeah. Dyna ti. Oh, wow. Oh, nice and smooth. Diolch yn fawr. Just need to give Fred the tool now. Okay, na i siarad gyda y dyn yma eto fi'n credu. Sut o, fi'n siŵr. O, falle fi angen mynd tu ôl. O na, ti di wneud e. Hey. Oh, is he gonna stab the guard? Na, fi ddim yn siŵr. Na, fi ddim yn credu. Neu ydi yn mynd i roi rhywle arall. Ie, mwy na thebyg. Dyna fe, mae'n har y book round. Ha ha. A dyna'r offer ni'n defnyddio mwyn mynd tu ôl yr tŷ bach. Hope you like it. Sure I will. Okay, felly. So ti di cael e, so dwi angen edrych I gwirio bod... Yeah. Y god, ond fi'n credu mae yna ddau. Oh, stop. Stop. Fi'n siarad gyda fe. Excuse me. What? Is tomorrow visiting day? Cadw'n neud e. Sure. Yeah, go to sleep. Nawr, stop. Da iawn. Stop busting my balls, man. I'm not doing anything. Okay, na I dweud ti pryd, paid neud e nawr. Na, obviously na, yeah. Yeah, nawr, na I siarad gyda fe hefyd. Yes, sir. Just gonna take a look. Gwylio. Sorry, o'n I ddim yn gwybod oedd e'n mynd I troi... Oh, fine. Cario ymlaen. Yeah. Cario ymlaen. Na I trio siarad gyda fe, so mae ddim yn... Poen I ti. Guard, you have a second? Yeah? I'm freezing. Could I have some extra sheets? No, it's not gonna happen. Okay, stop now. Go to bed, inmate. Ooh. Not tired. Oh, wow. Not tired, leave me alone. I guess. Paid. No, paid. Cancel. Oh, no. Stop that right now. Damn it. He just mash a cancel and he's like, nope. Whoops. So, yeah. Nah. Okay, no ni trio eto. Okay, yeah. Achos fi'n gallu siarad I fe, si. So, yn rhoi... Excuse me. What? I'm freezing. Could I have some extra sheets? No, it's not gonna happen. Now, stop. Cancel. What are you doing up this late? Stop busting my balls, man. I'm not doing anything. Yeah. Go on. Yay.
Get o, tappy tappy. Gyflymach. Oh. 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 Mae bron yma. Stop nawr, stop nawr. Cancel. Okay, good. Hello. Mr Mustache. Mae llawer o yes yn digwydd. Yeah. Yeah, but... Yeah, but... Yes, sir. Oh yeah. Okay, na I dweud i ti pryd. Nawr. Ready there. Ja. Ddim gallu amrywio, yeah. Yeah. Let's siarad Sbaeneg. Si. No! Nah, joke. Carry mine. Carry mine, oedd hwnna'n joke. Ydw. Alright, I'm done. Hey, get over here and I'll give you the tool. O, ti angen ti? Yeah. So ti angen bod yn lookout nawr. Oi ti o ddifri. Hello, mustache man. Cancel. Cancel it. You just Yeah, think we all sorry. Oedd hwnna'n bach yn amlwg o fe. Fi'n dal dwylo fi ma. That's like, what are you doing? I'm on my way. Just clearing my head first. Okay, good. Okay, ti ang... Yeah, there we go. Okay, nawr ti'n dweud wrth fi, okay? Okay. Dwi'n iawn? Edrych o'r ochr arall hefyd. Perfect, good. My garden doored. It's okay though. Left. Oh yeah, sorry. You need a ffordd anghywir. Cancel. Okay. Hwnna'n agos o dde. Yeah. So like, what are you doing? Oh dear. Yeah, nawr? Yeah. Go to bed, inmate. Can I talk to him? I'm not tired. Oh, he's coming. Cancel. Oh no, it's okay. He just walked past. Oh, oedd hwnna'n lwcus. Oedd e'n stupid, oedd e? Yeah. Okay, ti'n iawn. Go to bed, inmate. Yeah, mae'n perfect. Mae'n iawn. Mae'n iawn. Ooh. Mae'n iawn. Mae'r un guard ar y move. Okay. Mae'n over here. Digon o ryfedd. Yeah. Okay, mae'n just dod I sell. Ti'n gallu siarad I fe nawr I ti? So pai ffain I? Yeah, distract. Gwasg distract. Hey, God. Jim. What do you want? How much do you make? Mae hwn probably yn edrych yn bach yn... What now? Yeah, just got close. How much do you make an hour? As a guard? More than you make being a prisoner. Now go to bed. Oh, oedd hwnna'n agos. Yeah, I'm done. Alright, Yeah. let's wait until the lights go out. Nice. Good. Okay, dim ond un waith gafon ni un dal, so... Lights out. Eitha da. Tybed beth yw'r... Ti wedi gweld fel mae yna bars yn dod lan ar yr ochr? Ready? Yeah. Ble? Okay. A falle jyst ar un fi. Okay, ni'n mynd nawr. Ble mae'r pipes? Dyna nhw. Ah, it's disgusting. Go on. Oh. Ti'n cicio fi yn y pen. Gyda rhyw fath o twitch gyda dy goes. Oh god. Oh. The poop pipes. Mae'r y subtitles o beth for the garden deed yn just stuck ar y screen fi. Oedd e? Doing more than you make being a prisoner. Now go to bed. Mae'n just funna. Oh yeah, I fi'n need gweld some hwnna. help here. Nod. Come on Leo, fi angen help. Oh,
Achos, welys ti'r fan yna, ni angen defnyddio'r pib yma fi'n credu I roi yn y fan. Nice. Hell yeah. Finally, something to stop the fan with. Whoops. Dyna un peth yw, o'n i'n edrych ar cymeriad ti. A ni'n meddwl, beth sy'n bod? Ooh. Go on, ti angen mynd trwy. Oh. Yeah, mae Kira doing my subtitle stuff. God damn it. Oh, mae wedi mynd nawr. Yeah. See a way to shut down the fan? Lawr I ti nawr, Vincent. Oh. Big old caution thing. I can't do this alone. Get over here. Oh. I can't. You gotta stop the fan first. Yeah, well done. Beth bynnag yr enw I character fi. Vincent. Vincent. O na, dim pwynt. I wneud hynna. O ie, dyna ti. Alright, shut down. Come on through. Nice. Dear bars man on the lower right hand side. Well, it looks like a Wi-Fi thing. Yeah. Yeah, it's should be fun. Falle connectivity rhwng games ni. Just bod e ddim yn glitcho yn gyfan gwbl. Dyna'r peth pwysig. Fi'n credu dylen ni bod yn okay. Diolch Beth, ti'n host o fe, so dim ond fi'n defnyddio broadband I chwarae'r game a wedyn personal hotspot o ffôn fi ar gyfer y Skype, so mae fe'n rannu'r kind of stress. Rwysit mae fe'n gweithio, so. What are you thinking? Hwna'n beth da. Fi'n credu dyma'r pwynt lle wnaethon ni cyrraedd yn ein stream diwetha. O na, ddim y bit yma, bit just ar ôl y bit yma. They don't allow inmates in there. You think we can sneak in somehow? Yeah. But we're gonna need to get a hold of the laundry cart. Once we have the cart, one of us has to hide in it. Then what? The guard will inspect it. O na, dyma'r bit. Oh. What do you mean they're gonna inspect? Dyma'r bit. Don't worry about it. They don't look too hard. As long as we're covered in some sheets, we should be fine. Okay. Actually, fi ddim wedi chwarae game, fi ddim yn credu mae game fel hwn yn bodoli. Mae fe'n eitha unigryw yn mechanics, sut maen nhw'n neud a sut maen nhw'n dweud y stori. Dwi'n hoffi hwnna. Yeah, it's really good. Rwy'n hoffi sut mae fel a screen fel resize o. Yeah. Oh, rhaid mae'n really cool. A beth sydd yn nice yw sut mae yn kind of mae'n gadael ti mynd trwy y game a ffocysu ar y stori. Ti'n gyda sandbox sy'n gallu gwneud unrhyw beth a dechrau unrhyw le a weithiau chi'n colli'r plot y stori achos mae fe mor fawr, ond mae hyn yn eitha nice achos dwi'n hoffi just yr ochr o y stori mewn gemau fel hyn mwy na treulio oriau jyst yn chwilio am objects random chi'n gallu neu ddim gorfod defnyddio. Yeah. Okay, so... Diolch yn fawr. So... oh yeah, un o'r tumblers. No. So, ble... Dishwasher falle. Siarad gyda pobl. Sorry, mae gen I un o'r Beaver Towns. Ooh, nice. Mae'n Bloody Hell, Blood Orange IPA. Oh. Nice. So mae hwnna yn swnio'n really fel ffrwythau, fruity. Mae'n edrych mae'n fel, mae'n skull, ond mae'n edrych fel orange. Cool. Hey, mae Josh Mentor wedi dweud siwmai boys? Siwmai? Siwmai Josh. Sut ei ti? Nice. Yn hoffi can, mae'n nice. Have fun out there. Have fun out there. Oh, I will. Trust me. Yeah? What's your plan then? Well, first, I'll go to a strip club. Then, I'll go to another strip club.
And to top it all off, I'll go to the best strip club in town. All right. Good luck. Thanks. Hey Josh, sut oedd yr Rocket League This yn looks mynd like a sweet gig. heddiw? What are you, an idiot? This sucks. Come on. I'm pretty sure there are worse things to do in this dump. Oh, yeah? I don't think so. Camera fi? Na, ar y gêm. Mae'n just shiglo o fel yna. Oedd e? Mae'n mynd yn nuts. So, what would you rather do? Fi ddim yn gwybod. Whatever leaves me alone. O, ta byd os mae achos y we. Apply for another Go job. pan mae pethau, achos digwyddodd hwnna i fi mewn game Rocket League o'r blaen, oedd e just yn glitcho. Ti wedi gweld y ffilm Wreck-It Ralph? Wreck-It Ralph. Na, o'r heb. Okay, wel, ti'n oedolyn, fi ddim yn disgwyl ti wedi gwylio fe, ond dwi'n plentynaidd iawn a mae gen i plant. A mae game yna eitha da, ond mae'n un cymeriad yn dda fe sydd yn glitch, basically, fel code, error code, a mae'n gallu just symud yn erratic a neidio i llefydd gwahanol. Yeah. Mae hwnna'n digwydd i fi yn Rocket League, so mae'n neud yn amhosib i gallu reoli'r cerbyd. Yeah. You sure I'm not on the list? What's your name again? Okay, mae'r boi yna gyda OCD. It's not here. Oh god. Get over here, you idiot. Oh, ti'n neud rhywbeth dda fyna. Trying. You look busy to me. Do I? That's perfect. The guards think I'm actually cleaning. Fanboy? Oh. Beavertown? Working hard to pretend you're working hard? Yeah. Exactly. The guards are so stupid. Beavertown glass. Oh na, mae Kieran wedi defnyddio yr emoticon. Oh. Yeah. Edrych beth ydi roi. Ah, dwi wedi colli Rocket League heddiw. Hwn i eisiau mi no. Oh. Yn chwadrist. Hey, ooh, right. That's really nice. Ydy e? Yeah. So, rwy wedi beat o lan ar y dyn oedd yn... Alright, let's cover you with sheets. Okay, so ti angen neidio mewn fan hyn. O, ni angen cael y sheets gyntaf ddo. Oh, okay. Fel fi nôl, dyna reswm oedd angen y thing ar. Nice. Wait a sec, ble ydyn nhw? Ydyn mewn fan'na? Ah, fi di roi e rhywle random, fi ddim yn cofio lle nes i roi'r fel y tywel neu beth bynnag oedd e. O, fi methu mewn fan'na. Ah, ble fi di roi e? Because basically, ti angen mewn fan'na. Dwi angen roi... O, mae un arall fan hyn. O, mae'n un o'r un arall. Okay. Meddwl lle i mynd i cael sheets o'r... Ie. O ble? O! Rwy'n gwybod, rwy'n meddwl. O un o Ryan. A wedyn... Yn angen cymryd y cart i fo? Ie, na, fi'n gwybod hynny, ond oedd dy fi sheet o'r blaen. Ym hopeth fi wedi bod yn neud, fi wedi colli fe. A nawr fi jyst eisiau cofio ble nes i roi e lawr. O, dyma ni, mae yna sheet fan hyn. Nice. O, beth hwnna'n digon. Okay. So, os ti'n neidio mewn nawr. Yep, stop pushing. Wedyn na i roi nhw ar ben ti. We need more sheets. Ah, neu mai. More sheets. No. O, mae fan hyn. Wyt ti di lawrlwytho Warzone? Oh. Rydw i lawrlwytho ar y PS4. Hurry, put in more sheets. Okay. Ond rydw heb di lawrlwytho ar y Chwarae eto. Na. Gen i, Ond mae fe'n cross-platform dy beth. Yeah. So, os ti ddim eisiau... Fi di... Mae gen i... Mae gen i SSD newydd. Rwy'n just heb di roi e mewn y Chwarae eto. Oh, cool. Wel, mae... Fi'n mynd i bod yn chwarae fe o PC. Yeah, ydyn good. Ond...
Na, fi ddim wedi eto. Fi di lawrlwytho fe. Fi wedi wneud y bit cyntaf jyst i gweld sut oedd e'n chwarae, a mae'n edrych yn really nice. Ie. Alle... Fi'n cael digon o sheets nawr. Ie, rwy'n mynd i roi yr SSD mewn y cyfrifiadur fi soon. Ie. Ffeindio'r spare cables fi. A wedyn... fi'n trio lawrlwytho. Mae'n rhywbeth dros like 100 gig am y PS4. Ie, fi'n gwybod. Oedd e'n 93 gig ar gyfer y PC. Ie. Credu mae fe'n ffordd yma. Ie, rwy'n meddwl. Whoops. Okay, see what we Wel, have. ysdi hwnna? All right, let's Oedd e agor efo hanner a wedyn agor fe get out eto. of the way. Okay. Time to get rid of that guard now. O, sut ni'n mynd i wneud hwnna? Just bwrw fe? What are you doing? Get the hell back to work. But there's a problem with the washing machine over there. Oh yeah? What's the problem? It's, broken. I don't know. Doesn't look broken. Stop lying. Get back to work. So surely os fi'n mynd syth nôl a dweud bod yna'n mynd i bod yn fight, bydd e ddim yn credu fi. What are you doing? Get the hell back to work. Oh. Oh, mae ddim yn rhoi fi... Oh, na, dyna ni. But can't you see there's a fight going on over there? Where? The people over there. God. What? They're not fighting. Stop lying and get So back mae to rhaid i fi work. creu fight really rhwngthyn nhw. I just need to steal sheets. So, Sut ydy'r guard hwnna ddim yn gweld fi? provoke. Hey, Point you think it's at okay, Tig. what he just said? What'd he say? He said something about your Oh, mother. Now let gosh. me tell you, it wasn't pretty. Why am I stealing Hey, sheets? asshole. You talking shit about my mom? I don't give a shit about The fuck your you say to me? fucking mom. Come on. Come on, get him up. Come Okay, on. nawr. You little bitch. Nawr mae fight yn mynd i What the ddechrau. hell? Break it up, guys. Stop. Go on. Enough. Get out of the Why way. am I stealing Come on now. Get on Yn each locked, other. are you serious? So, Stop. Maybe climb this with Vincent's help. mae hwnna'n ridiculous. I'm confused beth yn byd yn gwneud. Wel, beth sy'n odd yw... Oed fi angen unlock Hey, recruits. get your own. Yeah. Fine. Yeah, i Sorry. fi. O'n i'n meddwl. O na, nhw wedi stopio ymlaen nawr. Agor e. Okay, wel, gobeithio bydd amser. I'm confused beth yn byd fi angen gwneud. Ydw fi angen incapacitator guard hwnna? Yeah. Hey, you're not Oh allowed my in here. god. Whoops. Okay, so mae rhaid ni fod Steal sheets. yn well ar fwy sneaky. Sut fi'n symud? Oh! Rwy'n fi'n edrych ar y wrong screen. O, cymryd sheet dros dy fe, ie, syniad da. A roi sheet dros ei ben. Nid fi just... Nid fi'n like roi a sheet ar y ground a fe'n gweld e and he's like, what the hell? Ie, falle. Okay, mae sheet arall dy fi. Beth yw'r pwynt? Ni angen roi A, a sheets ti. siwl... Ie? I'm confused. Ble ddo? I'm not sure. Really? Just when you roi Just- nhw. There's the vent. Now we need to put the sheets in. O, vent! Oh, ni angen roi sheets mewn o vent. Oh no. my god, be ni'n neud?
Doi. Oh, rang in help i ti lan. Yeah, okay, fine. No, Just fine. sefyll hwnna fel. Come on. O'n i yn meddwl bod hwnna'n bach yn silly. Pan mynd i gan nhw ar y llawr, so nhw'n tripio dros o'n rhywbeth. Yeah, I'm coming. Hand me some sheets. Pasio fi'r sheet. Fi pigo fe lan. Oh, funny. Here's your sheet. Stuff it in the vent. They'll just yeah. Give me some sheets, will you? Yeah, I'm coming. Can we just pigo lan un ar y tro? Come on. Yeah, achos ti ddim yn gallu cael mwy nag un trwy'r vent na pham. Achos mae'r bars ddim digon lladan. Wei, ni wedi gwneud y bit yma, wei. Rai. All right, that should do it. Yeah, let's hope so. Not a fan of heights? Not really. Let's hope these sheets will hold together then. Well, what do you mean? Well, it's sheets, not a rope. You never know. Oh, shit. Oh, sheet. Sheet, eh. Joke da. Okay, fi'n credu mae angen doi ni tynnu hwn. Yeah. Yeah. Bendant. Big old green colour. You ready to get down there? Really? It's pitch black. We need a light. Ah, fuck it. I'll go first. You okay? Oh, from old glebe. Wei, just beth o'n i eisiau. Ond heb batteries. So fi angen ffeindio batteries. God, dod. Beth? Rwy'n fi'n gweld rhywun yn cerdded. A falle... Le mae'r battery dda? No, just taflu e lawr. Falle. Yeah. Pwy oer, falle ti'n gallu ffeindio rhywbeth lawr fan'na. Na i just dod lawr. Oh, mae fe'n gweithio. Ffordd wnaeth e tapio fe, a ni'n siŵr... Oh. How the hell did you end up there? I just slid down a bit to the left. Okay. What? It was all dark. That's why we needed some light, Leo. Smart ass, huh? I'm concerned you think lighting up a dark area is smart. Can't see shit down here. So, be fi just ar y top and just go leia popeth i ti? God damn it, this water smells like shit. Ah! Well, it is shit. Are you being funny now? No, I'm just stating facts. You're wading in actual shit. Fuck you, man. Oh no, why did it... Pam wyf fi'n neidio lawr fan hyn? Fi ddim yn gwybod. Fi'n credu ti angen troi'r thing yna, ddo. Hey, the water's being drained. See if you can find an opening. So nawr ti'n gallu mynd lawr. Nice. Ti di ffeindio hwnna. Sut fi'n dod lawr, ddo? Wel, ti just gallu cerdded ar draws. Okay. Hey, Vincent, I need some light over here as well. Na, fi'n credu y Oh, syniad... remember gallu agro fe. Mae'n a twisty thing ar y wal. Okay. Fan hyn, ti'n meddwl? Na, i'r dde. O, ti'n gallu gweld nawr? Another valve over here, Leo.
Ah, dyna ti. Looks like that one stopped the water flow. Right. Mae yna rhywbeth arall fan hyn. O, rwy'n gweld fan hyn I fi. A rhaid yn rwy'n gallu agor o drws I ti. Oh no, just take flashlight. Oh, trwy y gap, okay. It's not redig, yay. Redig yw... L. Yeah, L... Wel, gwythio mewn. Diolch. Okay. How are ti nawr? Uh-oh. Fi di troi like, rhywbeth drwg arno. Gas pipe neu rhywbeth. Right. It's locked. Helo. Whee! Okay, na I ddod nôl I hwnna. Shit. This should work. Yay. Nice. Fan hyn? Get over here. Let's bust this up. Mae'r Josh wedi gofyn tro cyntaf chwarae Game Boys. Na, rwy'n ni'n actually chwarae fer, blwyddyn diwetha, ond rwy'n ni yn cael, well... Ti angen i'r un pryd a fi. Oh, right. Okay. Hey. I fel y level just cyn un hyn, efo'r fel Let's just hope there are no rats down here. pethau. Probably is. Yeah. Yeah, like I said, let's hope there aren't. You're not scared. A ni yn chwilio am gemau sydd ar-lein sydd yn dda I chwarae. Right. Felly, os chi gyda unrhyw cynigion, yn amlwg wnaethon ni Rocket League y diwrnod o'r blaen. So ni'n trio edrych am pethau diddorol. A mae hwn bendant yn gêm diddorol. Achos ni wastad yn cwrdd fyny mewn person, ni ddim angen defnyddio multiplayer ar-lein o gwbl. So ni byth really di gofyn I bobl os am pa gemau multiplayer ar-lein. Ond mae'r stuff pam ni'n gofyn I mwy o bobl, peth yw, dim ond hyn a hyn o gemau sydd yn cross-platform, ond weles I ar digital review neu un o'r things fel wefannau, a mae Sniper Elite version 2 remastered actually yn cross-platform. Oh, O'n I ddim yn disgwyl hynny. Yeah, mae yn. PC, Xbox, 1 a PS4. Hey, Thomas! Hey, siwmai! Siwmai! Da I ni angen. Ti'n cofio chwarae hwn, Thomas? Spel yn ôl? Siwr y Thomas gyda ni, neu? Yeah, roedd Tom. Yeah, oedd e'n. Rwy'n chwarae efo fo. It's too high, man. Yeah, bendant. And nothing to climb on. Yeah. O'n i angen gwythio gyda cefn fyny'r wal nawr. Guess I've got an idea. Turn your back against mine. Ni'n weitha da. O ti'n eitha da, wa? Just remember to push against my back. Wel, dyna. Dylen ni cofio hynny te, Tom. It's too high, man. I used to do this as a kid all the time. I'm changed. Oh, yeah. Easy now. It'll be much quicker if we go together. O, da I ni rhywun bryd. Okay. Okay, nawr. Messed up, sorry. Okay, go. Nawr. Sorry. Okay. Nawr. No. Okay. Easy, man. Okay, ti'n mynd nawr, just ti, achos ti angen dal fyny. 2, 1. Okay. 1. Ah! Okay. Nawr. Whoa, slow down. Jeez. That's oh no, sorry. Let's count you all 3. 3. Na ti angen neud un ti. I just bod yn fwy... Okay, nawr ni'n gallu dau ni'r un byd. 3, 2, 1. Ydyn ni'n neud e ar un nawr? Ni yn gwneud e mewn y peth melyd, ydyn ni? Fi'n gwybod, ie. Yeah,
So os ni just dweud 3, 2, 1, 1. go. 3, 2, Shit, I'm gonna fall! Mae hwn yn eitha anodd ar-lein. Okay, ti angen mynd lan nawr. So ti'n mynd lan. Oh, okay, down ni. So, os ni'n dweud, okay, let's go, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oh yeah, gallwn ni... oh, sorry. 1. Sorry. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 1. Ah! 3, 2, 1. 3, 2, 1. Diolch, Tom. 3, 2, 1. Da-dum. Pedwar. What? Oh, nes i wneud e then. 3, 2, 1. Yn hoffi cyfri. Rwy gallu cyfri. Oh, sugar. Whoa, aros i fi nawr. Just aros i fi. Yeah. A nawr, dechrau eto. Okay, nawr. 1. Let's just go 1. Na, fai! Gal fi ddyn. Let's just like Gal fi dal fyny, achos... No. Yeah. Gal fi dal fyny a wedyn neud... Okay, nawr cyfri eto. Right. Pryd rwy'n dweud... Pryd rwy'n cario fi'n, let's just gwasgu fe prob tro mae'n ar y gwaelod. Yeah, Okay. yn amlwg, yeah. 3, 2, 1, go. Pob tro mae'n ar y gwaelod. Yeah. Oh. Ie, gal fi. Oh, shit. Okay, ti wneud un ti am chydig nawr. Sorry am regu. Oh! O, ni'n agos nawr. Come on, roi siams i ni. Go. Whoa, slow Oh! down. Okay. Ti nawr, ochr ti. Okay. O, na, aros. Oh. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oh, yes! Diolch Wel, beth. ni. Okay. So, let's edrych ar y chat. Bydd wyt ti. Ie, ydyn ni'n gallu ychwanegu Tom ar Discord trwy Discord chat. Ni ddim... Something like that. Ac ni ar Skype, ydyn ni. Ond bydd ni dal... Bydd fi gallu ymuno ar Discord, ie, ac Skype. O, bydd fi'n just clywed... Bydd fi gallu mute ti. There's only one place you can get that, the workshop. Yeah. Damn it. Ond byddai ddim yn gallu clywed Thomas wedyn, so bydd angen fi ymuno. Ond dau ni gallu ymuno, mae'n am ffain. Ie, os dau ni ymuno ar Discord, a wedyn bydd fi just gallu mute. No childhood tricks up Ie, ti'n gallu sort of reoli fe, that's fine. Okay, right, so... Os fi'n mynd mewn i... hwnna... Okay. Oh, doubled up sound. So sut ni'n ysgoi hynny nawr? Bydd fi'n just mute to Skype. Okay, fine. So Tom, ti angen ymuno nawr. Bydd ni'n clywed... yn y cefndir. Na, mae Josh yn dweud... Wel, bydd e'n... Gobeithio bydd e'n cysgu nawr, bydd e, Tom? O, ti dal gyda'r evil doubler thing. Rwydi mute fe nawr. Ti? Yeah. O, fi'n gallu clywed ti ddo trwy headphones fi. Felly, os dwi'n mute o ti
Ti'n gallu just mute to Skype. Like, really just when you mynd ar volume mixer and just muted Skype. Okay. Ie, ni mewn y Discord, Tom, os ti eisiau ymuno. Ie, dwi'n weld... Tom, man. Dyna fe, fi'n drag fe lawr. Hey! Helo! Hey! Thomas, mae ti. O, dan o Sam a Gel, gwylio bach o game y fideo. Yw y breuddwyd. Yw'r breuddwyd. Nice. Yeah. Noson da, te. Hey, cheers, Tom. Dim probs. Drink. Es I mas am 8 o'r gloch. Ar y step yn ddrws. Tap o gwasanaeth iechyd. Na ti? Ond mae'n yfori yn dwi e. Ie, mae fe'n dydd iau yn dwi e. O, rif ti'n yn un ag un, then, like, just clap off. Ie. Falle, o ti'n clapio am rhywun arall, falle, ti'n pobl sy'n gofalu yn... Gofalu am mhlentyn. Pobl eraill. O'n i'n trafod hyn cynt, oedd... Mae fel gemau fideo am ddim i unrhyw un sy'n gweithio i'r NHS. Ond mae fy ngwraig i'n gweithio mewn catref... Wel, ddim catref, ond i fel tŷ annibynnol. Gyda pobl oedolion fregus. So, o'n i bach fel, pity bod hi methu cael rhywbeth am... Fy mam yn gweithio i'r gwasanaeth iechyd. Wel, dyna ti cael ei cod hi a cael y gêm. So, os ti'n meddwl, os ti'n gallu ffeindio gêm ni'n mynd I chwarae, wedyn chi'n gallu ymuno mewn. Ond ti angen prynu PC I gyntaf, wyt ti? Mae dy ti'r Switch ddo, yn does? Neu na? Ie, mae Switch dy fi. O'n i'n meddwl, bwriadu prynu PC just oherwydd Gyn I just cael rhywbeth, just I wneud fel bach o gwaith. Ie. Fel nid just chwarae games, ond fel wneud bach o recordio, stuff fel na. Stuff creu posteri a celf a stuff fel na. Fel Photoshop a stuff. Dysgu sut I golygu pethau yn well. Di gwella fy sgiliau efo amser. Mwynhau y syniad o bethau fel nhw. Fi erioed wedi buddsoddi yn yr actual stuff. Ie. Neu really rhoi bach o amser yn dy fe. Mab bach yn stuff, ond... Am lai yn dy fe, mwedig yn y stuff. Yn y tŷ yn dy fe, bydd yn y beth. Mae'n wir. Ie, bydd cyfrif Steve. Yn allai ware fel... Oedd y game Cymraeg na? Ie, Destructivated 2, ie. A dwi mewn cyfarfodydd, wel ddim, fi'n nôl ymlaen trwy e-bost gyda falle datblygwr arall sydd â diddordeb cyfieithu game hefyd. Felly, ar teg. Ie. A gallu ti weid mwy neu na? Wel, ddim ar hyn o bryd, achos fi ddim eisiau edrych yn silly. Os mae fe'n, tiwod, os mae rhywbeth yn digwydd a mae ddim yn digwydd, byddai'n gutted a bydd pobl fel, So, ond na, bydd e'n rhywbeth hollol wahanol I Destructivated 2 sydd yn gret o ran amrywiaeth. Ond fi ddim yn mynd I... Tam fi wedi cael fel cadarnhad trwy, tiwod fel neges personol ar Twitter, ond fi'n teimlo tipyn bach, nes bod fi'n cael rhywbeth... O na. Ed swyddogol yn dy fe, ti'n mwyn rhywbeth? Ie, yn swyddogol mewn e-bost, fi ddim eisiau dacel I gormod just rhag ofyn bod e ddim yn digwydd a byddai'n fwy gutted fod fi wedi rannu popeth gyda pawb. Dwi'n eisiau edrych fel ffwl wyt ti. Wel... A hefyd o ran nhw hefyd yn dy fe. Wel, ie, mae just yn creu... Allet ti rhoi fel rhyw... Ie, so pa fath o genre? Genre? Chi wedi clywed am deck builder? Fi eisiau dweud, beth yw'r... Mae rhaid I fi gwahodd ti eto dden nhw. Ie. Man. Oedd hwnna'n odd pam mae wedi stopio fel na. Ie. Just we sydd yn rubbish Tom, weithio. ti'n cael unrhyw specs mewn mind am y cyfriadur newydd? Ddim yn siŵr. Fi stod yn mynd rhywle mid-range yn gwirion sy'n gallu gwneud bach o bobeth. Ie, nice. Ond fi ddim yn dyn tech, a fi ddim eisiau swnio fel gwneud pethau, ond fi wedi cael
Look, falle na I anfon e-bost at y ti o bethau fi wedi gweld, a allu di gweud, na, pai cyffwrdd o hwnna. Mae hwnna'n dda. Yeah, we've got it good. We've got the rhoi ti syniadau neu rhywbeth os ti eisiau. Fi heb brynu PC dros egawd. Yeah. Cofio na pawb jyst symud I laptop, so wedyn, fod yn on fe, tablets, twyd, so o'n I bai am gwaith. Wir wedi... Ti wedi danfon gwahoddiad. Sorry, Thomas, am... Probs. Byth yn mynd o'r mewn i'r gêm. Gobeithio bydd e wedi safio... Yeah, remember my video. Continue wrench relay, yeah. Diolch beth. O ti'n gofyn beth oedd fel yr arddull y gêm? Roguelike deck building. So mae hwnna'n rhywbeth chi'n meddwl. Ond dyna I gyd fi gallu dweud. Ond na, bydd e'n cyffroes iawn os mae fe'n digwydd. Ond os na, mae lot o sgyrsiau diddorol iawn wedi dod o ganlyniad I Destructivator 2, felly mae fe'n neis achos mae gyda, ni'n teimlo, rhwng Destructivator 2 a Move, mae gyda ni cwpl nawr I gallu ddangos I bobl beth yw'r potential a beth sy'n bosib. Ond cyn hynny, dim ond Wales Interactive sy'n cyffwrdd â unrhyw beth o ran gemau fideo a wneud yn Gymraeg. Felly... Fi'n credu nawr, dyma'r amser yn y fe, tra bod popeth ar-line a stuff. Dyma'r amser I Llywodraeth gweud, look, dyma'r arian, dyma'r cash. A di dablygu fe. Dyma'n mynd i'n gwledydd eraill, yn fe gwlad yr ia. Wel, o'n nhw, pan oedd y PlayStation 1 mas, o'n nhw'n gyntaf I neidio a wneud cyfeithiadau beth yw e? Beth yw'r iaith gwlad yr ia? Islandeg, Okay, wel... Enw gwlad yr ia, right? Dwi ddim yn wir yn Iceland. Na. Fe'n y gair hen nos, Island. Iceland, So ti'n llafu island gyda S. Island yw e. Right. Ac I island, ynys. Dyna ni. Mae pobl yn meddwl, mae'n oer, Iceland. Diddorol iawn gwlad yr ia. Mae pobl fel y dynion I gyd yn Vikings, ond twod o ran y menywod, oedd rhan fwy nhw yn dod yn Celtiaid o Brydain, neu o Iwerddon. So ar X chromosome maen nhw'n Celtiaid, ar y Y chromosome maen nhw'n Vikings. Fwy nhw wrth gwrs yn amlwg nid pawb. Ti'n gwybod rhywun o glad y ia sydd yn eitha enwog? Sporticus. Cofio'r un greiddiol o... Beth oedd y sioi yna? We are number 1. Beth oedd y sioi? Ti'n gwybod y sioi yna? Sporticus, ond yr actor yn... Lazy Town. Lazy Town. A oedd y actor arall fi'n credu hefyd, ond... Bendant Sporticus, yr un oedd yn ffit iawn. Robbie Rotten. Un o'r ond ddim... Wel, falle fe hefyd, ond fi'n gwybod, achos weles I, ti'n gwybod oedd na raglen dogfen ar pa gwledydd oedd y fwyaf iach I fyw ynddo. A oedd... Fi'n credu... Oedd... Gwlad y ia yn rif un. Allai ddechmygu hynny. Mae poblogaeth gwlad, mae llai na Caerdydd. Ar y cornel. Ti'n gael siarad I fe, oedd rhywun dwy'n y wrench fe. Cool. Mae cwbl o ffrindiau fi wedi bod na. Ti'n gallu edfer na o Briste? Glyfic? Right. Lio'r Northern Lights, neu rhywbeth fel na, ynddo fe? Sure, I got transferred. Mae'n ddrud. Troi ti fyny to Probably. Why are you asking?
I'm just asking. So, what is it that you Fe'n rhoi option o, can I borrow that tool ond ti di dwyne? Seems ridiculous, really. Cymraeg, a fi gallu rhoi y tool trwy'r vent. Yeah, rhoi i fi. Neu, rwy wedi sabotage a metal detector, so... That is what it is. Yoink. Oh. Just got cerdded trwy. Yes, it is. Oh, nice. Well, you're doing a fine job here, I see. Thanks. We done here? Na. Na, oedd, fi'n credu, mynd nôl i beth o ti'n sôn am fel cyfieithu gemau, fi'n credu mae unau agwedd hollol arrogant gyda rai datblygwyr. Mae bron yn syniad chwerthynllyd iddyn nhw bod ni eisiau gwneud gêm fideo yn Gymraeg a beth y pwynt achos y niferoedd. Ond mae'r o mynd ar trydar a ffeindio lot o datblygwyr gemau annibynnol, chi yn cael, a mae rai mor kind of hyderus yn y agwedd negatif nhw, maen nhw'n dweud, maen nhw bron eisiau just cael y sgwrs yna nôl ac ymlaen, just yn dweud, wel, faint o siaradwyr sydd, a fi'n credu bydd e'n werth i fi wneud Sbaeneg gyntaf. So, nes i ddweud, wel, os dyna'r pwynt, man y man chi wneud Mandarin neu Tsieineaidd gyntaf, achos chi'n cael mwy o siarad mwy o siaradwyr, os dyna beth mynd ar ôl, ond ni'n sôn am quality nid quantity fan hyn. Wel, y peth yw, mae angen meddwl o ran by'n trio pecedni fe yw ein bod ni'n hapus i wneud stream a hysbysebu'r ffaith a gwerthu'r ffaith bod yn unigryw bod ni yn wneud bod na fersiwn Cymraeg. What? Sorry. What? Ddim gallu Ti mewn y wal i fi. Yeah. Am rhaid fi... What? Okay. Glitch in the Matrix yna. Tom, mae fe'n like trwy y wal. He's like... Yn y wal, like right yng nghanol, yeah. Hey. Okay. Os ti'n gallu ffeisio trwy wal, it's just to cerdded allan. Alright. Yeah. O, ni'n yr un lle nawr, ond be ni'n... Mae'r drws yna ar ddawr. Well, let's go. Hello. Pam yn dweud installed a way out? Fi ddim yn chwarae fe am yr awr... Wel, beth yw e? Or angen distracted guards, or meddwl. Mor hir ni wedi bod yn neud y stream yma. Let me show you, come on. Let me show you, it's over here. Come on, Reddick, Morgan. Wel, mae'n 5 munud i... Aw. A dechrau ni... Fel di site yna. Let's go. All right, step aside. Let's go. Nice. Go on, run. There's a drug deal. Ie, 5 munud. Pryd dechrau ni, hanner wedi 7? Rhywbeth fel yna. Rhywbeth fel yna, ie. O, na ni, mae'n gweud. Awr 40 munud. Neiliad. Mabs. Wy. Na, ond mae'n neis pan mae chi'n dod ar draws... Oh, dear. Did you hear me? I said up against the bars. Uh-oh. So fi'n credu ti angen neud rhywbeth i fe nawr. No. Okay. Mae'n i'n lwcus fan'na. Help Vincent. Yeah. Oh, pass it to me. Pass it to me. Okay. Nice. Slick. Not here. Should hide it somewhere else. O, da iawn Kieran. Mae fi'n gwybod yr holl tricks. Naeth ei roi y bychnod uptime. Mae fe'n dweud 1 awr 43 munud 20 eiliad. Chwarae teg. On it like a car bonnet. Okay. Yeah, mae'n teimlad really nice pam chi'n cael agwedd positif wedyn gyda datblygwr, achos ti eisiau gwneud mwy o ymdrech, achos ti'n teimlo maen nhw'n deall beth yw bwriad gyfieithu fe a faint o wahaniaeth bydd e'n neud. Os dod brwd frydydd na, ti'n gofyn meithrin hynny yn dyfe? A gefnogi. A o'n i'n hapus i kind of, achos
mae'n anodd gwerthu rhywbeth sydd ddim rili'n amlwg yn y farchnad. Felly fi'n gwybod mae bach o... Chi yn risg yn dy fe? Ti ddim yn mynd mas ac yn neud rhywbeth newydd. Ond dyna'r pwynt hefyd, ynddo fe? Ie, chi byth yn mynd i cael pethau newydd sydd o ddiddordeb os chi ddim yn barod i gymryd risg. A fi'n teimlo gobeithio bydd y Llywodraeth yn gallu cefnogi ariannol y syniad yma fwy i gallu cael fwy o gyfieithiadau neu hyd yn oed cwrdd ar datblygwyr a annog unrhyw datblygwyr sydd yn datblygu gamer fy Nghymru. Yn amlwg Wales Interactive yn neud, ond bydden ni'n dweud byddai'n werth buddsoddi arian i gael y links gyda'r AAAs y cwmnïau yna. Ffeindio nhw, falle hanner ffordd, cwrdd nhw hanner ffordd, i gael cwpl o deitlau mawr, achos chi newid, mae rhaid wneud rhywbeth eitha dramatig i newid y arferiad, yr trend. Fi'n cytuno, a fel, a ti hwnt i'n gemau fel stuff fel Netflix a... Netflix a Disney, o'n i'n dweud, os byddwn ni'n cael ffilms Disney a Pixar... Troslais. Troslais yw e gyd, a gyda animation, mae'n hawdd iawn i gael dwi ddim yn ridiculous fel hen ffilms oedd gyda dubbing o nadwy o ffilms Kung Fu o China a pethau. Pwy stori Cymraeg, pwy fydd yn chwarae Woody, pwy fydd y Buzz. I'd like to make a phone call, sir. Let's go. Stephen, Stephen. Bydd Stephen un o'r cymeriadau Carol, why aren't you here? Gwahanol. Ddim wedi. Sorry, bydd ddim, achos mae Stephen gyda llais unigryw dwfn, a fi ddim yn credu mae fe quite fit cywir ar gyfer Woody. Ond byddai bendant yn castio fe fel un o'r lleisiau. Just to trio meddwl. Y mochyn. Bendant. Mochyn, yeah. You know that he killed Gary. Mochyn. Family. My own brother. Mr. Pentatus. I know you miss him, but you can't bring him back. You're just gonna get yourself Gary Slaymaker. Please. You know I have to do this. I Pentatus. can't believe you, Vincent. Hello? Yeah. Hello? Yna'n diddorol, mae Ciaran wedi dweud rydw i'n gwneud prosiect bac am y chweched ar y pwnc aes digon o bwyslais ar gynnwys yr iaith Gymraeg o fewn gemau cyfrifiadurol. Bydd cymorth am ffeindio erthyglau yn help mawr. Gwych. Wel, dwi'n hapus i rannu y proses o ddysgrifennu y prosiect dros y ti. Wel na, byddai'n helpu. Chi'n gallu gofyn fi unrhyw cwestiynau. Fi ddim eisiau gwneud gwaith catref ti, achos dwi'n ddim yn dig am y ti. Ond fi'n hapus i helpu. Na. Ond y peth yw, oes na word limit, achos probably fi'n mynd ymlaen tipyn bach gormod, so falle fi chi'n cael marcio lawr. Gosh. Oh well. Dwi'n ei cael cwrw arall o'r oergell. Byddai'n ôl nawr mewn munud. Ffantastig. 5,000 o eiriau. Oce, mae'n digon i trafod fanna te. Yeah, just don't drop it, okay? Are you kidding me? Wel, gobeithio, Ciaran. We don't have to. Fel yn dweud, fi ddim eisiau siarad gormod am potential, ond fi dal yn teimlo mae yna potential mawr ar... Mae yna lot o mae lot o pethau positif yn gallu dod allan o gael fersiynau Cymraeg o gemau cyfrifiadurol. Ond ochr arall yw mae yna cyrsiau datblygu gemau yng Nghymru, a falle fi wedi dechrau trafod gyda Prifysgol De Cymru i helpu nhw a falle rhoi rhywbeth yn y syllabus lle yn ail flwyddyn mae rhaid nhw creu game fideo a naeth chwarae teg o prif tiwtor Mike Reddy o Prifysgol De Cymru naeth e cytuno bod rhan o'r hynny mae rhaid i nhw roi fel iaith fel yn y
design y gêm. Felly mae cwbl o grwpiau gwahanol wedi danfon fi prototypes bach. Fi wedi cyfieithu nhw a bydd hwnna'n rhan o fe. So trwy yn y pwynt yna o fel addysg nhw, fel yn prifysgol, os ni'n gallu roi'r haden mewn I meddyliau nhw bod, actually, bydd yn syniad da I wneud fersiwn Cymraeg. Gobeithio wedyn, pam maen nhw mewn cwmnïau, bydd nhw yn meddwl, a pam dwi'n danfon nhw neges private ar trydar, so nhw'n mynd I ddweud beth yw'r pwynt. Maen nhw'n dweud, fine, great, hapus I wneud, a bydd nhw'n nabod, bod ni gyda sianel yn chwarae, a bod gobeithio bydd cymuned ni wedi tyfu hefyd erbyn hynny, a bydd ni'n gallu wneud fel playthrough cyfan a gwerthu'r ffaith a wneud cysylltiadau gyda fel S4C a BBC a popeth I wneud fuss positif amdano fe, a bydd hwnna'n helpu nhw wedyn I gwerthu fwy o copies. So. Hey boys, dwi'n all nawr. Wy. Mae fy mab yn cysgu nawr. Wedi bod yn cysgu'n dda heno. Wedi bydd y lan nawr. Mae'n chydig o oriau. Hanol y nos. Rwy air. Gwylio'r games. Rwy breuddwyd. Na, mae'n ffantastig. Sut ti'n cadw, Owain? Sut mae bywyd? Come on. Mae'n good. Gyda'r gwaith and stuff. Mae'n dda, just all gweithio'r adref. Damn, we gotta bust this door open. Okay, on three. Mae'n nice cael fel, like, dau eiliad commute. Fel na, traffic heddi. Un. Okay, dau un pryd. Un, dau, tri. Sorry. Sorry. Okay, un, dau, tri. Flip. Come on, boys. I'm setting perfect. Os amseru fe gyda'r tyrannau. Okay. Nawr. Hwna'n haws. Aros i'r. Yeah. Mae'n quite nice gweithio'r adref. Mae'n hoffi. That's where we're heading. Mae'n iawn pan mae pawb yn gweithio gatre, ynddo fe? Mae'n teimlad fe, os fi'n gweithio gatre, fi'n fel, o'n gweithio yn Hasnewydd, o'n gweithio o gatre feddwl aml, rhwng gweithio I lefydd ag ati. Fi'n ffeindio fe'n iawn. Ond os oedd angen fi'n neud fel chydig o dyddiau gatre wedyn mynd nôl, o'n i'n teimlo ambell gwaith. Fi'n teimlo fel fi'n neud lot mwy o gatre. Mae just y rhythm yn wahanol, ynddo fe? Mae'n nice pan mae pawb arall yn yr un rhythm o gatre. So, weith yn mwyn a fel, Fi'n credu mae rhywbeth I... oes na unrhyw newyddion ynglyn â... Os mae rai... Fi'n credu rai yn neud fel wythnos wythnos off a pethau nôl ymlaen. Dyna beth mae fy mrawd yn gweithio fel llyferydd iaith i'r bwrdd iechyd. A dyna beth mae nhw wedi dechrau yn neud yw wythnos gatre wedyn wythnos yn y swyddfa. Ond fi ddim yn siŵr... Gyda ni gweithio gatre. A ti'n credu bydd hwnna'n mynd ymlaen am spel, neu? Fod tra bod bod y lockdown drosodd. Mae'n gwirionedd, os ni ddim yn cynnal peth yn y gyda'r beth yw'r pwynt, ynddo fe? So nhw'n mynd I gadael pobl cwrdd fel niferoedd am chydig. So y prif beth, ni'n neud stuff ar-line ynddo fe ar hyn o bryd, so... sut mae pethau'n mynd. Na ti angen, sefyll ar y top o'r chwilw fi lan. Mae hwnna'n wir. Falle a fi mewn swydd unwaith mae'r ysgolion yn mynd nôl. Ond y pwynt yw, ynglyn pan mae'r ysgolion nôl,
mae'n anebygol bod fi'n mynd i gallu dechrau cynnal clybiau cyson a stuff. Na, bydd nhw ddim yn gadael pobl mewn. Na. Bydd yn anodd, a bydd nhw'n gael fel ambell i flwyddyn mewn. Ie. So bydd dim digon o gyfer clybiau, pethau fel yna. So mae'n mynd i fod yn anodd, so mewn ffordd fel clwb ar ôl ysgol ar-lein. Ie. Hwna'n digwydd. Ie. A fi'n credu, bydd hwnna'n haws, yn enwedig gyda'r, o'n i'n trio esbonio hwn i Josh, achos oedd e'n sôn am fel Tournament Rocket League a uwchradd. O'n i'n esbonio, mae uwchradd yn eitha anodd ar hyn o bryd, achos mae lot yn nhw dal yn studio gatref, felly mae fe bron fel, mae yn enwedig rhaid meddwl ynglyn â'r oedran a pethau. Mae'n haws bron bod gyda oedolion ifanc, achos chi gyda'r, o ran caniatad a pethau bod yn gywir, mae fwy ddiogel mewn ffordd i gallu wneud hyn. Mae'r athrawn yn gwneud siŵr fod y job ffantastig, ond so ti'n really mynd i gwybod os bydd rai plant ddim yn gallu ymdopi gyda dysgu o'r catref. Felly fi'n credu unwaith mae pobl nôl yn yr ysgol, o leia wedyn chi'n gwybod chi'n gallu cynnal clwb ar ôl ysgol, a mae'n hawdd i gallu fel hyrwyddo fe, plus ti'n gwybod, maen nhw'n mynd i'r ysgol, a wedyn pam nhw adre, maen nhw'n adre. Mae'r ffin yna nawr, mae fe bach yn blurry, dwi'n teimlo. Mae angen cadw routine yn fe. Ie. Na pam, gyda rhai o stuff, ni'n cynnal pethau am bedwar. Rwy'n cymryd un ar y right, ar y dde, cymryd allan un ar y chwith. OK, fine. Yep, barod? Yep. Nawr. Gofio yn dy fi o hyn. Pam nes ti ddim wneud e? Rwy fi trio, rwy fi dechrau count aloud. Rwy fi mynd 3, like, nawr. Ti'n methu bod yn Snoopy tu ôl i nhw am gormod amser, neu byd nhw'n gweld ni? Na. Na, fi siŵr bydd e'n fwy, ond ie, mae'n... Yn gyfnod rhyfedd, ynddo fe? Ie, mae'n rhyfedd, a peidiwch â poeni yn ormodol, achos fi'n credu mae pawb yn trio ffeindio... Pawb yn un cwch, ynddo fe? Bendant ateb arbennig. Mae lot o trio pethau gwahanol, a trio dysgu o'r gorffennol, really, o beth sydd yn gweithio, ond ie, mae pethau yn newid trwy'r amser ar hyn o bryd, so... cuddio. Barod? 1, 2, 3. O, diwedd. Ti'n dweud o ti eisiau gwneud yr golygu na ar gyfer EGX. Ie. Bydd yn ffynnu os ti'n gallu wneud e cyn bydde'r EGX i fod. So ni'n dweud, reit, ni ddim yn gallu mynd blwyddyn yma, ond dyma fideo blwyddyn diwetha. Actually, gallai fynd nesaf nawr. Shut up. Mae blwyddyn... Wel, beth o'n fi'n trio gweithio, Thomas, yw y taith yna i Gamescom, achos nawr ni wedi gwneud ffrind newydd yn... Ti'n cofio Sean Abraham? Y boi sy'n rhoi yn hael y sianel. Yn union. So, syniad yw, ond fi ddim yn gwybod, ddim bod e, ond... A mae Steve yn gallu siarad Almaeneg to beth, so ni ddim really mynd i rhoi loads o pwysau yn y fe, ond bydd e'n gret. Fi jyst yn credu bydde mynd ar daith fel na yn rhywbeth nice i criw yn chwarae. Achos, a falle, mae fe'n tyfu trwy'r amser, mae criw newydd a grwpiau gwahanol bobl, so os ni'n gallu neud e fel taith
gyda fel y gwylwyr sydd eisiau bod yn rhan o fe hefyd. Rwy'n bydd e'n really diddorol i cael grŵp dda o ni. Achos, tiod, erbyn... Dwi wedi troi like band. Da iawn. Mae yna stuff i wneud yn ratach hefyd, achos chi gallu mynd i fel hostels neu fel Airbnbs. Mae aros mewn hostels yn nôl i fel be? 19, 20... Ie, fi'n gwybod. Fi'n gwybod, ond... Eithio, neu... Ond ti'n gallu cael fel... Crempogau yn y bore. Ie. Ond mae bach o antur. Fi'n teimlo, falle fi jyst sydd eisiau bod yn ifanc. Fi eisiau dal ar fy llyncyndod, bod fi'n really hen nawr. Fi eisiau meddwl bod fi'n ifanc iawn a wneud pethau fel yna. Fi'n cofio, mynd i Portland, Oregon. Gw'n i'n aros mewn hostel iawn. I'r ffordd arall. Gwneud ffrind da iawn, boi o'r enw Ronald o Ecuador. Oedd wedi cael ei enwi ar ôl Ronald Reagan. Ecuador! A green card ar gyfer America. Oedd e'n wych. Just atgofion. Ti heb di pyn mae'n arw fel y clothes rack. Sorry Tom, o'n i'n gwrando ar stori Tom, o'n i'n really eisiau deall beth mae'n dweud. Sorry. Fi methu, mae jyst yn aml fi methu multitasgo. Sorry boi. Be ti'n neud boi? Jyst dwi'n mynd heb ddau. Fi'n cael rhain ar y ffordd anghywir fi'n credu, dyna pam nhw'n poenus. Hyn yn atgoffa fi, gofio WWF yn y 90au gyda Shawn Michaels ar y zipwire. O'n i'n gwrando ar can 90au, Sash, Ecuador, Venga conmigo. Venga conmigo. Fi ddim eisiau... Seifi at fi! Oh god. Gwyd. Come on, o'n i'n dangos hwnna i Daf, a mynd i'n ffaniad ar y Sbeineg. Gorwn chwa. Na, hwnna'n can Ffraneg. Fi'n gwybod yr un person. Ie, ond mae gan... Oh, come on. Da i ni. Tappy tappy, Big Daddy happy. Mae hwnna'n reference o'r ffilm Trolls. So... Iawn. O'n i'n meddwl bod ti'n mynd i gweithio ffilm gwahanol. Na, sorry, mae'n swnio bach yn amheus. Mae'n just un o'r llunellau doniol mae fel cwmwl. Ar gyfer y rhieni ffilm. Ie, falle. A siwr fod mae dads pob man yn meddwl, ie, na i cofio hynny. Na i cofio'r dywediad na. Slick iawn. Bydd hynna'n neud y tric. O na, fi'n gobeithio, os chi'n gwylio nawr a chi'n dros 18, a chi eisiau mynd i Cologne, gal fi gwybod. Na ddim gyda fi, gyda YnChwarae fel grŵp. Ni ddim yn date, ni ddim yn... Mae fe'n taith sydd wedi trefnu trwy menter iaith. A na, peidiwch. Nid cynigion fel na ni'n gofyn am, ond just taith. Dwi wedi priodi yn hapus a gyda plant. Felly na. Dyw hwn ddim ar werth. Sorry. Fel dwedodd Lady Marmalade, you ain't ready for the... You can't... No, you're not ready for this jelly. Lady Marmalade. Lady Marmalade. I don't think you're ready for this jelly. Be careful. I'm not going back in. Okay. So, ni gallu redeg o? Oh yeah. Just angen gwasti. Hi Leo! Oh, ni di colli'n gilydd. Where are you? O, fi di mynd lan y ochr top. Okay. Mae'n dringo rhywbeth. Okay. O, dyna ti. Ti eisiau help? Okay, fine. Anthony. Big, neis iawn fel hyn, ydw e? I'm glad. Yeah. Maybe marmalade. Felly...
nos fori, sdim PC, ond pan mae PC dy ti, Tom, ni'n mynd i trio Warzone fori, achos mae fe'n un o'r gemau am ddim. Mae pobl yn gallu chwarae. Oedd yn gutting y diwrnod o'r blaen, achos oedd Stephen yn cyffroes i ymuno ar y stream, ar y chat, ar y fel chat llais. A yn y diwedd, Owain hyd yn oed mynd ar remote, ti'n gwybod fel remote computer thing, support lle chi'n gallu logio mlaen i PC rhywun arall. A naeth ddim llwyddo i gael ei weithio, so... na. Mae'n bach yn gutting, ond gobeithio galle trwsio fe neu sortio fe'n cyn bo hir, achos ni'n colli llais Stephen. Fi heb ffonio'r cyngorau spel. Just llais fe, ond ni'n gwybod ys ddim webcam dy fe to, a bod e gyda microphone, ond so fe'n wedi gweithio mas sut. Nes i literally cerdded syth at un o'r rangers yna. We're gallu beat un o'n nhw lan. Gallu, hefyd, fi'n credu, ond ydy yn werth... PS4? Right. Ddim yn gwybod ni. Ddim PS4 da fi, ond... Damn! Sorry, fi di colli fe. Sorry. Okay, take it easy. Tam chwarae PS4 os yw'n... ti'n gallu. Os ti ar gael nos fori. Byddai ddim i fod yn onest. Na, digon teg. Gyda babi a stuff. Ni'n lwcus bod ni'n cael ti heno, mae'n iawn, Tom. Ni'n deall. Fi di bod yn o'r blaen. Mae oriau ti nawr fel air. So unrhyw amser i dy hunain, fi'n gwerthfawrogi bod rhaid i chi fel safio'r tokens fyny i gael amser fi. Cynio o flaen llaw, So rhaid fi newid tipyn o gywenau. Yn union. A hefyd, mae rhaid cofio, mae hormonau menyw ar ôl i nhw fod yn feichio dal gyd dros y lle. Felly mae rhaid bod yn sensitif i hynny. So chi ddim eisiau unrhyw esgus i gael bod yn canon fodder yn y sefyllfa yna. Na, so digon teg. Ond nawn ni bendant. Ond y peth yw, ti'n gwybod, os ni'n cadw ti yn loop, ti'n gallu just dod pryd bynnag, ond ni wedi llwyddo... yn union. Ni wedi llwyddo i wneud pethau'n fwy aml yn ystod y lockdown yma. A mae hwnna wedi bod yn dda, achos yn teimlo mae'r... Mwy o bobl yn ymuno, ond nhw? A mae wedi tyfu a gwylio, a ni wedi gall llwyddo i roi pethau ar Reddit, a fi'n teimlo... Mae Reddit Cymraeg yn tyfu'n fwy. Ydy? Mae lot o bobl yn mynd ar hwnna a gweud, fi'n chwilio am cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg. Lot o ddysgwyr rwyd iawn, fel ifanc sydd yn... sy'n hoffi wneud pethau digidol. Wahanol, yn fe? A fel... Mae'n bwysig bod pobl yn cwrdd â phobl sy'n debyg iddyn. Ti'n moyn dysgu iaith, ond eto, ti'n dysgu iaith i siarad gyda phobl. Ti'n moyn siarad gyda phobl gyda'r un math o ddibyddodebau, olwg, bydolwg, a oedran debyg. Oce, fi'n gwybod, ond fi jyst yn trio gweithio mas. Fi'n trio cuddio yn y... Beth yw'r gair, Thomas, fi'n chwilio am? Dianc. Cuddio yn y... Beth yw'r gair? Llwyn! Llwyn? Y llwyni y bushes, sugar! Yn y llwyni. Sorry, So'r bit yma'n hawdd iawn. Dod efo fi i'r chwith pryd ni'n dechrau. Oce. Ni'n gweud styfiant, undergrowth. Dilyn fi. Styfiant. Styfiant. Styfiant? Beth, ap Bangor? Styfiant. Aros fan hyn munud. Okay, i'r chwith. Okay. A mewn i bushes fan hyn. Dyna rhywbeth arall o ran... Stuff... Aros fan hyn nawr, yn y
fel wnaeth Wales Interactive ryddhau game o'r enw The Maid of Skya. A ma... Ie, weles ti'r sylwadau. Ie, really xenophobic a dweud am fel y iaith Gymraeg. Achos mae Sio Gan fel yn yr trailer, fel un o'r prif fel ymynau... Oedd Christian Bale di canu Gan yn Empire of the Sun. Oedd e? Ie. Oedd na YouTube, ie. Ffilm gynta. O, chwith. O, fi gallu gweld hynna. YouTube. Mae'n canu fe ar ddiwedd y ffilm. Dwi'n credu, mae hi'n gan baniaidd. Erwydd Sio Gan, mae sef edrych fel... Barod? 1, 2, 3. Nice. Diolch, Beth. Dwi'n mynd fed up o'r bit o'na. Oedd yr erthygl na am warthus, ond y peth gweitha oedd, wnaethon nhw ymddeheiro, oedd yr ymddeheiriad yn gwaith, fwy xenophobic, a dweud, oh, just to let you know, some were offended, but we put in sheep, wnaeth nhw, fel, swap didn't have a sense of humour, mark of it, like, oh, na, fi'n casau hynny. Peidiwch a dweud sori os chi ddim yn meddwl e, jyst dim byd gwaith na hynny. Nath nhw'n neud hynny jyst i cael mwy o bobl i clicio ar yr erthygl. O, clickbait oedd e. Ie. O, mae'n drist bod wedi mynd ar ôl. Mae'n gormod o... Ie, mae gormod o bobl yng Nghymru ddo yn just mynd ar ôl stuff fel. Ni'n just gwneud bod fel, like... On y Push Square? Push Square Made of Skya review. Just os ti'n teipio hwnna mewn. Ie, Made of Skya. Dwi'n fel Skya House a Skya Rock ar bwys Porthcawl. Ie. Mae graphics yn edrych yn nice. Fi'n credu bydd hwnna'n good playthrough. Ni gobeithio gallai siarad gyda Wales Interactive a gofyn os ni'n gallu cael copi am ddim i wneud playthrough. Mae rhaid bod yn cheeky gyda nhw, achos maen nhw o Gymru, fi'n teimlo pam dylen ni ddim. Gallwn ni dweud pethau positif am y game. Actually, wnaethon ni hyrwyddo peidiwch cnocio dwywaith lot. Cofio ni. So, gallwn ni dangos hwnna i nhw a dweud, come on, nawn ni wneud rhywbeth tebyg gyda'r Maid of Skya. Na, dyna'r person arall, mae rhaid fi cysylltu gyda. Dia. Boys, fi wedi cwpla fy nhw o awr bod. Ie, Hwyl boys. I'r dde, a wedyn mae'n dau. Oce. Rhywun amser. Sta, Owain a Morgan boys. No star. No star, Tom. Wel chi. So here. Ie. Hwyl am y tro. Hwyl am y tro. 1, 2, 3. Yeah. Tra, Tom. O, mae'n dyn... yn y gorwel. Are you ready for this? Bridge is coming up. I hope we can get across. Yeah, man, we got this. Hey, man, we got this. You're welcome. Oh, dyna syniad. Mynd dros y wal. Yeah. O'n i gallu dwy'n squad car. Na. Na, ni'n mynd trwy'r ffens. A ni'n mynd ochr... Be? Let's go that way. We should be able to sneak under the bridge. Ie, mae wedi newid, ond mae dal ddim yn peth hollol positif, Kieran, so... Ie, a wnaethon nhw ddim really... Wnaethon nhw... What are you, crazy? Wel, wnaethon nhw... Oni bai bod nhw wedi newid y tair gwaith. Ti eisiau mynd dros y bridge, fi eisiau mynd o dan y bridge. Pa ffordd? Beth ni'n mynd i wneud? I don't know. Pa ffordd? Kieran, pa ffordd? Pa ffordd ti'n gallu dewis, Kieran? Nawn ni ddim symud nes bod ti'n dweud. O dan y bridge, neu dwy'n y cop car? Fe'n un o'r subscriber cyntaf ti'n cael dewis. Ni'n aros.
dros y bridge. Oh. Okay, digon teg. Risky move. Yeah, fi ddim yn hoffi fe o gwbl. Easy peasy. Dwi'n gallu neud rhywbeth I fe? Na? Okay. I'm telling you, this is gonna work. Just jump in the back and stay low. Oh, nice. Fi byth di trio'r ffordd yma, so mae hwnna'n eitha cyffroes I fi. I'll give you credit when we cross the bridge. Come on, move. Mae jyst wedi rhoi'r het ymlaen, hwnna'n gret. Wyt ti o ddifri? Sorry, Nes i neud hwnna'r bwrpas, seriously. Just for kicks. Ti methu helpu dy hun. Oh, wow. Fantastic. Ie, os ti'n mynd, man yma'n mynd really gyflym. Wyt ti actually edrych ble ti'n mynd? So'n siŵr. Oh my god. Ne, di'n cutscene. Hwnna'n cutscene. Hwnna'n bendant. Dwi'n meddwl wedi lladd ni. Na, ti ddim. Na. Okay, rwy'n hwnna ddim yn syniad da. O, edrych. Yeah. Bai ti yw hwn, Kieran. Dim ond dy hun I deo, okay? Run, run, run! Fucking dogs! Are you serious? Run, Forrest, run! Just keep running! Oh, trust me, I'm not stopping. That's for sure. God damn it, they're catching up on us! No shit! I think I see a cliff up ahead. Hurry up! I hate dogs! I hate dogs! Stupid as a stupid dog. Me and Jenny. What dog killed me? Ti o ddifri. Dwi'n mynd I helpu ti? Rai bod fi'n helpu ti ar y pwynt yma. Dyna ti? Go on. Mewn I DDT. Nice. Swanton bomb. Nice. Shit! Damn it! Damn it! Almost had it. Gweld rhyw cop car yn gweithio. Yeah. Oh, amser ffilm nawr. Joio'r ffilm. Ble mae'r popcorn? Yr siocled. Hoffwn I fach o siocled. Ti bwyta'r siocled I gyd heddiw. A beth sy'n gwael yw, o'n nhw'n siocled I fod i'r plan. So fi'n credu mae hwnna'n neud fi'n dad gwael. Mae'n gwneud y siocled yn blas yn neis. Yeah. Hwn yw'r teitl o'r erthgol na, Made of Scare proves that there are scarier things in Wales. Yeah, achos oedd e'n dweud, other than the sheep. Neu rhywbeth fel na. A dwedodd e rhywbeth arall cynt, ond na, rhaid bod nhw wedi cael feedback gwael oherwydd hynny. Rwy'r link yr erthgol mewn y Wayback Machine. Ie, fi'n credu os ti'n edrych, mae Alex Humphreys ar trydar hi, oedd hi gyda'r thing greiddio. Felly os ti'n edrych I fyny Ali Humphreys ar trydar, ti'n gallu gweld wedyn. You just need to find him. I don't give a fuck how. Just make it happen. Na, na I trio ffeindio fe nawr. Achos... So you decided? Yes. Price down or no deal. Okay. No deal. Oh dear. Rai bod hwnna'n Harvey. Yeah. Okay, na I trio ffeindio hwn. O, dyna ni. Oedd e'n dweud... Dyma yw'r dyfyniad. Yn amlwg, oedd wedi cael ei sgwennu'n Saesneg. So, oedd e'n dweud, when Welsh people aren't spitting on you, they tend to be speaking in a sing-song accent that quickly grates. So, dyna beth oedd e'n dweud. A oedd e'n dweud, os ti'n mynd ar... O, na I just rannu fe ar trydar ni. Retweet. Damn. Okay. I'm hungry. So nawr mae hwn ar
i ni. Os ti'n mynd i trydar ni nawr, Yep. Anyway, let's head on. Kieran, Find something on the wyt way. ti'n gallu clicio ar beth oedd e'n dweud? Man, I'd die for a burger. Sorry, mae rhaid i gwasgu post. When Welsh people aren't spitting on you, they tend to be speaking in sing-song accent that quickly grates. Surprisingly, this isn't the scariest thing about Cymru. However, Maid of Scare is an upcoming PlayStation 4 survival horror inspired by Welsh folklore. It's been penned by some of the people behind Don't Knock Twice and Soma, so there's pedigree behind the package. Wedyn... Yeah, fi'n gwybod pam mae'n dangos... Oh, right, gwasgu ar draws. Update. We did open this article with a gag about Welsh accents, but apparently our friend across the border didn't see the funny side. We've swapped that for something a little more tasteful, so everyone can continue to enjoy their Welsh cakes in peace. A wedyn, naeth original stories dweud, there's more to Wales than love spoons and sheep, apparently. Maid of Scare is an upcoming PlayStation 4 survival horror inspired by... So dyna oedd yr un greiddiol. So, sa'n gwybod pa un bydd pobl yn mynd yn fwy rhwystredig gyda? Mae'r ddoi nhw ddim yn gret. Yeah. Ond I suppose ni wedi cael ein galw yn pethau lot gwaith hefyd. So. Ond dwi ddim yn nice iawn bod na publisher o Gymru a bod nhw'n really'n herio a mynd a bod yn eitha xenophobic a mynd ar ôl y stereotypes fanna. Anyway, yeah. Not nice. No. Oh god. Be ni'n mynd fan hyn? Dewch, Owain. Mae rhaid ni gorffau'r bit yma. My god. Dewch, come on. Come on. Come on, Owain. Come on, Cymru. Pa ffordd? Just lawr. Yeah, just dilyn a ti mynd y ffordd cywir. Okay. Leo, help me out. Mae'r ddoi yn ei angen mynd fanna, so... Yeah, just... Rwy dod. Okay. Okay. Hwna! You got it? Yeah, I got it. Wait. Leo, there's a camp down there. Yeah, but it looks empty. Yeah, you're probably right. Let's check it out. Maybe there's something to eat there. All right. You ever go camping, Vincent? A few times, when I was a kid. The old man? Nah, my uncle, actually. And you liked it? Yeah. Who wants to sleep outside on the cold, hard Okay, grass so... when you got a perfect Dyn ni'n mynd bed? ni angen... Beach Gwneud sleeping in a tân. 9x5 room with bars, though. Well, you got that right. But seriously, though, why risk Ooh, it? Risk what? crafts Wild beer. animals, bugs, no civilization, no toilet paper. Fresh air, no one bugging you, cooking over a fire. It ain't all bad. Maybe not, but still. No Falle mae'r toilets? ddoi ni Well, angen that's the charm with it. gwerthu fe'r un pryd. Ni? Na, I need to beauty get just some got fire, Just a little more. Mae beauty angen Okay. rhoi rhywbeth arno fe. Like a Ah, yeah. You should be able to make a spear with this Hmm. knife. Twigs, dyna fe. I should be able to find some wood over there. Come on, pysgodyn. Dewch chi Owain. Fan hyn.
Wee. Catch 1 fish each. So ti angen pasio fe I fi nawr? Rwy heb di catch yr un eto. Oh, ti hef? Oh, okay. Come on. Come here, fish. Stabby, come on. Damn it. Okay, beth os fi'n gwythio nhw tuag at y tŷ? Fi'n gallu dyna'r splash. trick. Yeah, na I gwythio... So fi'n mynd... Right, troi o gwmpas. Okay, nawr. I'm a natural, Yay. baby. Yeah, baby. Yeah. So ti angen rhoi ar y tân fi'n credu. Wedyn dwi angen cymryd y ffon. Wa. Yum, yum. Rwy'n meddwl ti angen, O, neud un fy hun. Yeah, paid bod yn ddiog a just meddwl fi'n gallu defnyddio oh, un no, ti. here we go. Almost there. Rwy'n gallu... Rwy wedi rhoi fy pasgodyn ar y llawr nawr. Okay. O, gallen ni wedi just cymryd un ti. Right. O na, mae dy fi'n anyway. Rwy'n angen splash o. Okay. Splash nhw. O, ti'n gael nhw'n mynd heifio ti? Mynd i'r choke point fyna. Okay. O, dyna'n agos. Rwy'n meddwl os ti'n just sefyll yn still. Okay. Gadael y pysgodyn dod at ti. Alright. Na I neud e fan hyn na. Rwy'n dod rownd. Okay. Os preso L2 ti gadael zoom mewn. Peidio symud, gadael nhw. Okay. There it is. Oh. Ah, I just went past. Oh, man, loads of new TLT now. Okay. Flip, mae'n af! Ti angen aros I fy nhw dod like right o flaen ti. Okay. So fwy ymynedd. Ble mae'r pwynt fwyaf tenau? Right, ble Ryan. Ti Okay. angen aros tan nhw'n fel literally kiss o'r knees ti. Okay. Or like o dan y tip y spear. Flip. We've just been past! Okay, ble oedd y pwynt tenau yna? Right fan hyn. Okay. Yeah, rwy'n set Fan hyn, for ie? efo fanna pryd rwy'n catch efo. Okay. Come on fish, mynd ffordd fanna. We've just been past me now. We're doing splash it. Ti'n hwyr nhw fel cerdded nhw I mynd fi'n credu. Le fi'n troi y ffordd cywir nawr.
thing yw, os fi'n symud nawr... Dyma, mynd! Spear! Ah! Maen nhw'n just literally mynd, just literally right o front i wedyn. Right, fi'n hyd yn nhw ffordd werth. Alright, Josh wedi gofyn os Ice Wars yn digwydd yn mynd... Ice... Nosfori? Yes. Fi'n credu. Efe, o? Yeah, probably. Probably Nosfori. Mae dy fi backup plan os mae ddim yn digwydd a i wneud Streets of Rage achos mae'n dod allan 2 a 3. Ond gobeithio bydd ni ddim achos bydd e'n nice i wneud un gyda... Spear. No, mae ddim yn agos. Spear! Oh! Oh, rydyn mynd trwy coesau! Oh, flip! Flippin' heck, mae yn rwystredig. Wyt ti eisiau fi trio neu? Ti ddim yn gallu ddo, i ti? Achos mae'n dweud 1 each. Yeah, falle neu, I don't know. I'm just been past. Bin heck. Brrr! Got him! O ti'n gallu cael ei fi then? Yay! Wel... Oedd hwnna ddim yn forte fi, ond fi'n beio'r cymeriad am hwnna. Yeah. Mae Josh wedi dweud sound os oes angen backup fi a gael. Nice. Remember ti'n gallu gwneud groups o 4, i ti? Yeah, so bydd e'n good. Ddim yn gwybod pwy arall, mae wastad yn bach o lottery pwy yn union sy'n mynd trwy fyny, ond os ni'n gallu cael fel cwbl o groups o 4 a chwarae yn yr un game, bydd hwnna'n good. Hefyd, beth chi'n meddwl am gemau PS Plus mis yma? Serios chi wedi trafod? Farming Simulator 19 yn eitha diddorol, ond oedd Owen yn dweud bod e'n hoffi City Skylines game a bod e'n well na Sims a pethau, so yeah. Diddorol I gweld. Yeah, mae City Skylines really good. I'm innocent too, you know. New Sim City. Yeah, sure. Well, mae hwnna'n what about family? You got any? Though. Yeah. A wife. I hope. You? Me too. And a kid. Alex. Fucking miss him, man. Yeah, I hear you. That piece of shit hard is Be gallwn ni wneud yw, os ni'n wneud fel y next bit, fel yr un arall, a wedyn gallwn ni dod nôl at hwn a wneud ail ran rhywbryd, achos bydd yn safio fe nawr. Fi'n credu bydd hwnna'n good, achos thing yw, fi'n credu, unwaith chi wedi bwrw pwynt lle chi wedi blino, chi'n dechrau eisiau skipio trwy a ti ddim yn cymryd mewn y stori o gwbl. Fi'n gwybod mae brain fi wedi cloco off rhyw 10 munud yn ôl. Unwaith o'n i ddim yn gallu cael y pysgodyn yna, o'n i bach fel, that's it. Yeah, that's it. It was too risky. So I told him I wanted out. O, falle. Ni gweld sut ni'n neud, os ni ddim yn gallu curo fe mewn rhyw 10 munud neu 15 munud, gallwn ni gadle a dod nôl I fe rhywbryd arall, achos, ie. Mae gweithio yn y dydd a wneud stream gyda'r hwyr yn ffain, a weithio mae'n gallu rhoi egni I ti, ond fi'n credu chi'n bwrw'r wal yna, a chi just fel, oce, fi ddim yn cymryd unrhyw beth mewn nawr. A wedyn ti'n trio cael chat am pethau eraill, a that's just game over. So, what's your story with Hardy? Oh, do you watch Time Command ddim yn gweithio? Odd. Maybe we're gonna... Wait, you hear that? Ah, shit. They're closing in. We gotta move. Watch Time Command.
Ah, my fucking feet. Just suck it up. Don't worry about it. I got it, okay? Pull. Huh. Os chi fel Kieran gyda Amazon Prime a chi ddim wedi cael cyfle eto, chi'n gallu subscribe am ddim... chi'n gallu defnyddio eich Amazon Prime i subscribe i'n channel ni, a bydd hwnna'n helpu ni llawer, felly... Os bydd lot o pobl gyda fe ddim hyd yn oed yn sylweddoli, felly... So, you used to work in a bank, huh? Yeah. Figures. What are you implying? Well, how should I put it? You're kind of uptight. I'd rather be uptight than a loose cannon. User.time. Thanks for the compliment. Replaces user.time with the user's watch time in hours. You know what? What? Okay, let's go. You're actually the first guy who worked in a bank that I've talked to without a gun in my hand. Would you look at that? We just create the You're making progress, Leo. There's a house over there. Let's check it out. Template. Nope. Advanced general. Client chat. Permission. Everyone. Confirm. Right, apparently my watch time command y gweithio nawr. So eisiau gwasgu fe eto, Kieran. Yeah, trio fe eto. We're just wedi enable fo. Give me a hand, Leo. We just angen set fel lan manually. Okay, cool. Oh wow, we're on him yn gweithio really well. Oh, Kieran, o'n i'n credu o ti'n gwylio ni. What? Oh, gwych. Right, okay, we're angen trio. Sortio hwnna. Right, ble yna? Byd wyt ti'n mynd? Ti angen mynd reit lawr i'r gwaelod, a mae yna shed neu rhyw tŷ. Oh, fi'n cofio hwn nawr. Mae puzzle eitha cool yn hwn, lle chi angen... Fi'n credu unwaith ni'n cyrraedd ti mewn i'r shed, bydd hwnna'n lle dda i gorffen. Achos fi'n gwybod mae'r puzzle yma angen bach o feddwl. So fe'n wham bam, thank you mam, mae fe mwy fel, chi angen symud y darn yma i trwsio tractor, a mae just... Mae angen gormod o feddwl. Lawr ffona. Yeah. Ah. Sorry oedd fe'n ruse. Falle mae Kieran really'n bot a ni wedi bod yn cael perthyn. Ni wedi bod yn sgwrsio gyda rhywun. Rhywbeth o Black Mirror neu rhywbeth. Ydy yn gweithio os rwy'n gwneud watch time efo'r actual account yn chwarae? Nah. Alright, that's just broken. Nice. Yeah. After the spectacular prison escape 2 nights ago, the fugitives are still at large and considered highly dangerous. The state police put out a warning. Ah, yeah. So, mae fe'n robot o Black Mirror. Oh no. Fi'n gwybod nawr. Mae hwnna'n cool though. Fi really methu... Fi'n credu... Dyna kind of series ni eisiau gwylio. Oh, actually, na. Bydd hwnna'n neud pawb yn paranoid a meddwl bod conspiracies a pethau ar y moment yma. Falle dyna'r peth gweitha fi cael ar teledu. Yw cyfres Black Mirror, achos mae fe mor clyfar sut mae nhw'n cymryd rhywbeth, gwthio fe i'r ffin a neud i chi feddwl, actually, gall hwnna digwydd mewn 10 mlynedd. You know, ni'n ail-wylio stuff mewn cwpl o flynyddoedd, a bydd ni'n fel, oh my god, mae hwnna yn episode o Black Mirror. Okay, beth ni'n mynd i wneud? Crazy horseshoe. Roedd ddim eisiau bod yn gas i'r couple. Gwasgu sgwar then. Oh. Sure, whatever, man, let's try. Okay, come on.
See fi'n mynd yn cranky pam... Gwasgu'r botwm, Almaen. Fi eisiau mynd mewn i'r shed. How do you know they got horses in there? It's a horse barn, Leo. What else should they have? But still, you sound so sure. I mean, really nice. It could also be empty. Bloody hell, Blood Orange IPA. I do. Nice. Neu edrych efo ni. Fi ddim quite yn siŵr os mae'r blas cwrw fruity yn mynd i bod yn rhywbeth dwi'n mynd i hoffi, ond rwy yn hoffi cocktails fruity, felly... Yeah. Nice, fi'n cofio... fruity. Na, o ti di dangos fi yr candy floss beer yn Tiny Rebel o'r blaen. Oh yeah. Oedd e'n candy floss? Yeah, oedd hwnna'n marshmallow un hefyd. O marshmallow, sorry, ddim kind of, marshmallow. Oedd hwnna'n really nice, so... Pam ni ddim... Ni'n mynd round? Na? Ddim yn siŵr. Wyt ti angen fel hoister rhywun mynd lan? Falle? Na. Mynd dros. O, beth di hyn? Mae'n y ladder fan hyn. Okay. Oh yeah, ti'n gyn nôl yna. O, mae edrych mae'n y gap lan fyna. Yeah. Dyna ni. Dyma yw tanged ni. Unwaith ni mewn o, dwi roed I fi clocio off. Mae'n dweud fi ddim... Fi di clocio off rhyw 10 munud yn ôl. Mae menydd fi di troi'n marshmallow. Mae pen fi'n marshmallow ar hyn o bryd. So, yeah. Anwedig as ni'n neud stream nos fori hefyd, so, yeah. Neu fi ni jyst yn cael burnout. Good game. Good game, yeah. Oh yeah! Ti di chwarae hynny? I'm not sure about this, but let's release them. Just gadael y cyffalau allan. 1 down, 2 to go. Yup. Let's free them all. Run to the hills. My little pony, my little pony. Maybe this'll work. Nope. A ti angen chwipio nhw. Oh, pwcio nhw gyda... Come on, get moving. Oh dear. Not gonna work. Smack o... Careful of a rake. You're free to lead now. Na, pam nhw'n really nice. Nhw angen really mynd yn wyllt. Chwipio neu... Ti ôl. A chwipio. Smack o fi. Ie. Ti'n meddwl wneud sŵn mawr yn mynd I helpu. O na, dau ni jyst angen agor. Mae'n smegmix o fan hyn. Oh, just gwthio hwnna drosodd. Let's get this thing down. Oh, okay. Beth oedd lawr fan I agor? Sut nes ti mynd lan? Mae'n y grisiau i'r chwith. Dde, sorry. Dde, okay, yeah. Ti wedi cerfyd. Oh, sorry. Beth oedd na drws lawr fan o'n i gallu agor? Ie, ond bydd nhw'n gythio mewn heibio fe. Ni angen just ofni nhw I agor fe. Okay, parod? Yeah. Right. Newn ni gwylio'r cutscene yma then. A dyna ni. Didn't we lock the barn? Of course I did. Felly, Come on, let's go. Nawn ni mynd I dwy'n I told you. Yeah. Let's just hope these horses keep running. They will. So pwy sy'n mynd I gwisgo lan fel y merch? Oh, pig! Okay. Buwch. Dwi'n mynd I goffo nhw fan yna. Ti'n gallu chwarae gyda'r buwch. Fi'n clocio off. A na I weld chi nos fori. Diolch am wylio'r stream. Mae wedi bod yn epic. 3 awr mae hwnna'n
good go am y ran cyntaf. Ie. Nawn ni siŵr o fod dod nôl at hwn, achos mae'n gêm werth chwarae. A gobeithio gorffen e. Bydd hwnna'n ffantastig os ni'n neud e mewn 2 sit-in. Ie, mae'n really hwyl. Fi'n siŵr. Ie, fi'n credu nawn ni'n neud e. Ni'n gweithio'n eitha da fel tîm. Felly, ie, bydd yn good. OK. So, nos da pawb. Gweld chi nos fori. Os chi eisiau ymuno gyda Warzone, gadw ni gwybod yn ein Discord, felly ni'n gallu ychwanegu chi mewn i'r Discord chat neu mewn i'r gêm, a ni'n gwybod beth yw eich enw chi a yn y gêm a pethau. So, nos da. Hwyl. Pob hwyl. Dara. Oh.